So follow from Fajalo Fatu Samuel mai moanga le divanga o le fiafi. E se whapuponga o le tātou porokalame o le tauta ia e whaiva o le tātou watunu. Tauta ia e maramaruia, tauta ia e marafiafia, tauta ia e male malo i le anga le lei o le tātou matai siri le langi. O le tātou watua. Ia awa o le ua. Tātou au lia. Ia fiafi fo i o le nei aso lulu. Aso rona valu o le nei. Masina ilona a matanga i leitu sanga luafe lua se furu ma le lima masina o Januari. O tato iai le a mataina o le tausanga ua whaupopo i le dua. Ia i tausanga fo i tau te soifua ma o wola ma tautua ai. Le atu nu ua tautua ainga e tautua nu ua tautua e kalesia. Ai maise, o le tautua ina o le fina ngalo le dua. Ia o le tau au na nei asiata. O le tama e poolo na ulu e au le lei e fia i aile to tele. Ioi. E o a fo ia ilantou e le fia le nei prokalame wa amata ona fia. E o mai e faa atua pola solo mai. Ma faa matatasi solo mai. Ma faa mata iwi solo mai. Ia, ona o le fia iloa ma le fia mauti loa ma le fia malama. Ia, wale tautua ino o e Samoa le aturu pele le roto ma le nganga. Mana tua fo yo fia so lulu I proklame masani lava yo tatou sports tala noa peitai. O lea lava e fai malolonga le tatou sports tala noa. Ia ele yo o le taimi e doe amatalia I foi ia le tele o le mau tournament ma mauliki ia me se foi o le uni la kapi o le tatou super rugby ia manisi o tulanga o ta longa tuli matai. Ia mai le I mai ala foi o lai fai malolonga. Ia ana ia uso le matou proklame sports tala noa. Fionga ia tole a foa Andy a lupo ia e mai se foi o le fionga ia au mua to vaenga o le mea lalea. Ua matua maua le leia ia mawanoa o le tātou taute iai. Ia e alu whaasalo antoa ai yaso te itasi o le vaiaso. Mea lalea, wha malo, whai o le whaiva malo le folau, malo fo I le tāpuai, malo le tuitu ia muri papanga. Ia walanga e le tai uma le totele. E yei isi e kai, yei isi e ka puai, a ubo e masania I o le haturu, e le sili fo I le tai na ilo le whaiva o tapua inga. Me lea, wha malo atu whali tapuai. Iyo. Wha mai ubo e masania I le au fueloloa ma le au poputoa, pe ao ina wha fulu. Ia ubo o launga, o lea ua mai au na e seui, whale mua e mātou seui, whale va ai, po whale mata, po whale tapuai. Lono winga. E faisi ka hua o le fale le ta o le fale tapua. Whaaftai sa moe lau tapua inga. Tapua inga na yo tātou whaafia ngainga. Tau le langi. Whioi o le tala le lei. O le tapua inga na yo tātou lau hao sina. Ia po o le tō whamanu sina foi. Na yo tātou ta matina maa tutua. O le tapua inga. Na yo tātou tangata foi e le o whai ngā ruenga. Ia ai o lo o whaia le fatu a inga tausi. Ia o nisi o lo o tāpua I mai I mauta ngase. O nisi o lo o tāpua I mai I mauta o tangata mātutua. Ia maleano anu hai ese lava mauta ma whaasino manga o lo tātou tinu. Whamalo atu asiata. Walanga tila le lofa o le tua. Wa mata ina fo I le ne yaso. A wa tātou tau whaisa pa Itali. Ona manuia I le aso ma le aso. Ia, e fia le tau au na e wha au le tautua longo puia li ima le tautua upu. A wā oe Samoa le aturu pele le loto, e pele le anganga, e pele le mafaufau. E tate moe miti I a Samoa I taimi uma. E ui na whai mai le tala le isu pū ua tau le sefe Samoa. Kau wakau fai vea kore kala risu pua kau fa o koe ma fo pe ya risu pua kau fai kala le anga inga ia le ai koe le fai su pua e ui ona tau le sefe ro tanto watunu u le tele o mea o lo tula I mai ma mea o lo tupu ai ele a faina ayaya Yesu se ainga ayaya Yesu se atunu ayaya Yesu se fa la putuputonga ia e pe yo upore pese fa mai o le ainga fia. A talo fale mo folo fatoi. Ia e lungo de proclame divanga o le fiavi.
Mana ia tau ia matou au gilani New Zealand mai se lava self au gilani. A o tele noa ia self au gilani mo to tele o tau fafuatu o New Zealand. O te tele noa I pitonu ia o Tara, Manurewa, Mangeli, Papa Toi Toi o tau. Ioi, a takanini. Ia Papakura. Ia ona ia matou pitonu na o lo tele I nei self South Auckland. O le lai e pa mai le tala ia le matua lolo vai o Samoa malolonga. Ia, a inei la ia I New Zealand. O lo matua me strong a le taua matou. O lo o sulu matango fie le la. Ia, ele o ia. Ai o lo ku mawale sa vili fo ile ma le malili ma maruru. E taia o e sa vili te whaalongolongo duapi e tau maniti niti o tino. Ia, ai misela pe fa pe fo ile le wa amatai le lua le tolu fa so pe e tele I o ai le vai. Kamalanga o singa gama I pa I ar zavili. Ui. Au ka ika epi boka kaupu ia. Tamala na tele na tau a fia I le tūlanga le na. Ai o le tau a mantou o lo solonga le mea uma. Vai atu I Samoa. Ia o lo longa. Ua matua tapisa mai ia o nisi fu fa nga mai I tustusinga ia lolo vaia malolonga ua amata lava ia ele yangi se ku ia meia e tauale pua malafo e sa ore kala le mala e awale la foso o nga pua la mai mau pua le mangu kau masei ia o tau sinsilantu wa amata to faita e lenga ma fa se enga ma swimming yo e unga ko va ia titi tato va ia tunga u feo I mai ta mai ti matangata ma swimming talks ma I to inga tau ia wa ia tato ele fo le tau ma le va inga le I te tono le tato o turu o me wa le vaso o fea ngai ma le tua mai fo yo sia tato taulanga ia o le taulanga o no fuanga lolo vaia o no fuanga foi e toa ia le vai ai se I vanga nga ua matua I lifi I lunga le tanunga o le tatou taulanga makua lifi ko inga lifi fo ilele tau te o atu o le maualunga o le awale tele ua o le lunga o tumutumu o le makeki. Ea, o matua I lifi ai sesi se furu mita le aluanga I lunga. Fato ai lolo wa amanta o na tatou tau le tapisa ma tau le wodi. I tūlanga o tawhenga ma vaenga whapena. Ia, o lai ei se tanto minister o se minister matua le lei o na tomai o le insinia fo il tamalo. Ia, ai le fausia fo I Roma I se aso se tasi. Ioi, a o vainga lava masuinga o le tau, ia e tanto te tape de pena lava ia I vaenga whapena, matulanga whapena, mora silfia le to telo tato, le whata pena. E malanga atu I Samoa no winga awana ingalo o le tele o lava e mwhaio na tu ututonu o lau ato whaupoponi o lava ta ele vantu whafonga le atu mentua whaupopo a mawhaina ave masauta mai wa alo fo ilele ave marikamaringa e le to e wheo I tele heini ta avali ai ona e pa I tua I mga whafo ilele le vai moso le alu I taifunga lei paka le lei va ai le lei po lumo fale sa e whakasa fo ile nei vai moso po utai pesenga paka le lei lau ta avali to I fafo marauta mai pau fo ile kama momi fo ile ia ona e alo lola ia le te alo ngai tai e fai lau fa tau to e alo mai uta ia go si sila mai sole ta sine o vainga pe ia ina I tau fusi e peia o kau fusiro ke vai kunga le fa vai mai e tatu tene si wi ale paula le do inga me maua e tele na uma ena ele o fa o me o kingi si wi ai o karianga I runga na ora kiri ia ona o le tulanga o le tanto tau ia ele se sela o kala a fai ka ke ka penga ke aru Samoa ko mangi ngai extra ave mangi ngai extra lava fu I ta ele io ai se me mana ia I tu anto me si fakura la kala ai se me manga ia ku le va ingale tolo ai se me mana ia
O le aka kore koe va aile mea o le ka vale peko peko lo i kai kaulanga. Ia. Se fere le pengisingi. A walanga o lea ua tele na complain. Ua tele na matua tau complain mai tatou ia. Nisi. Not everybody. Ua tele na complain mai le to tele. Fa mai. Ua koe si i runga kau o le pengisingi. E le o ava noa, walanga e langonga mai le langi da kou kangi mara kou oi. Awanga i ngano. Awana i ngano sa moa. O le kala kongu a kuanga fai i a Mose. Mose. Koe sau e fo i alu i kupiko. Alu le melenga e sola mai ai. Koe fo i ngaro e mai ro hu. Ta kure o Mose i le akua. Aisea, se kere fi alu rangarango ele fika e kupiko nga pinginga. Iyo ngo pinginga kangu le ngongia o sola se mai. E fa merkala le akua rai koe fo. Ele siria e lau lafi. Ngai lo o le oi o lo wo o mai lunga. Wo o mai lunga le langi. Wo o mai ngei meru ki ngofoi. Le oi o lo ia. E le lompo le mele le mafuai o na tau saure ki munga lea. O na uo o ilunga le tau oi. O ai le oi mo o ilunga. E kaure pengisingi le o ki fai kuai. Ia ona mafu angala le o sa wai lo malolonga fa pe me me awadi I e fai kim. Ole amatua fa te tele le timu. Tau fi uma ta vale o ni to yalu sta vale sefe le pensing. Tele le to pisa sefe lo mar pensing. Kongi fa foko pau a makangalo. O swing or tatu to sanga le si he vai la kako e mau ki ngoas ka mix pa ki ala ngo foi o se meo ka si usenga o to si la panga o fi carga kale skedi ko ngale le fa kwai ta mala le a fa e sau ni telu samo a wore to e veni ta vale ma tele for ngasu a matana la utamale na lua tua o to va vai mai le skedi ko ngale skedi le wa kaunga ko le level fo ile o tau tatou me ia e tu utiti ai le meo le pisa ma le meo le faitio o le ngu o faitio ia e pawala le o swinga e te tau ona tantou faia e tau fi mai ai le mele o le faitio ko furkanga kamalanga kama I pau ioi alo o a fo I fa tau e ofi mai to tonu o sia o e ta mai va alea wala va fa kaunga yo wala va fa tau nai me te tau mo leso yo o kari nga o le ro vai ka ko sa mo a talo fantu I wo pa anga mai o ilanto o levo na lato tuli matanga wina ma fa tali mai le tato proclami ele ni vainga o le fiafi se fia kura o kala le o te fa talo fa pito atua ina ya wo HRPP mana ya fans HRPP male au haters meska paki to te lo le mele wo fa kamai o le mele wo fa kamai o le wa le to fio mai fa ya o le issue ele o to fio mai fa ya o issues fo ile wala to iloa e sa o mai mongi fa maongi mele ka ngo mai asiata a o le mele wa mata no mai e pei o le feo hai ni lango mumu fo I e na o le mai e tilo mai po angia o mistake e fai ma upu se na o ta wina tunga ya pa wanga o le mele wo mai lisi au fa fia kam mai ale o mai la la fi mai ma fa kali screenshot nga ya u si ele te mi fo ile le langa o laika ke too excited mo ka too ingo ya ela turale everybody make mistakes on the pronunciations o mea fa pena ai nga paula nga o mea le ua le lifa mai ai nga ya u felengia ma ya u kama I chapipi o vai tunga no ma fa pe fa sa utala le mea le wa first and foremost for your informations o au kele ka aro le kingo o tele ta alo le tino o tele mana o ta alo le tino mo u tau ma fai e single au tatu o ele kele kanga ka ngukureanga ma me fa pena o te onga fo kele manga o e distract le focus le anga ola ua focus ia ma lo vala awina se I faali lunga ma fa mangaku aku mea pio ma mea fa sao ma mea ma fa maongi
ma mea kongu e kakau nga fai. Ai wo mai tawina. E iska mai kikire le ke vai ku sa fa ingifo i Samoa la wo fa ingifo. I Amerika Samoa. Olonga ingo liva se yuli. O vai atunga. E pi fia no fo share o mistake ngai upu palangi fo ie. Te le o lopo le meto e de tenisi ma fai tango le share. Au kango kilo ku ngar kakale. So le ke lo le lesion kama. Te lo le lesion ta matalo fai. Ia a manuia le tu ai lo wolanga. A fai wa e ata mai. Talo sia. A o manuia ai ni matitiva. Eoi. Talo sia o manuia ai mamawe ni lumana ile leonisi. Ai paule mea o lo te fiu e sue. Pena mawai se pine au lo le tato watunu o sa moa i saungang. Ia. A fai wa e aka mai kele. Kalo sia nga sisi hele fu o sa moa i ngiau ngang. Eoi. Talo sia. A o au te tau talatu. Na matua i topi ngā le matua wia 13 Samoa a toi le ngana Samoa. Yes. O le ese ngā o le different land na. And o la utala fo na te fia atu ya auto ia ko ke fia lau waka mai. Ma ko fia lau ingirisi. Yes, it's not my language. I don't care. Se kusa pe broken. Let my broken English heal the broken of Samoa, and that's broken already. Yeah, everything is broken. The law is broken. By who? By the fear, smart people. Ale wo fa tu la utala. Tango e faali mai atea. Faali mai atea upe na e topinga sa Ingilisi ya Samoa akoa. A e faali mai atea u. I salute you, sir. Ale wakalango aku kangaka. In my year 13, overall le level akoa uponu masava, yes. A fia karikong susu sia ua o ngai pesenga. That's one of the makaki anga fai le upo olea. Le kaukalako. Ia le na. Ole big deal nga. Okay, proud a hau. Mo umika ila unganganga. Ole ala fo nga ya la inga loko le nga inga ele fa ko a o nga file nga ngur ka ngi ka kala. Ele fa to a o nga fingi usil. To tele si a woli e fele le gele ngi. No mai sa mo e ka ki fa ro ko kala ka. No mai ele se wala ngo ingut. Ele I fa ya ni amania. Ela fo ile na. Fili ai. Ke loa. In fact, le lopo a ule youngest to ever judge the Polynesian Festival in Okilangi. One of the biggest school competition. Yeah. Esa oeli pese a misiruki. Se matua e loto leanga i tele mawhaia me iu te whaia. Ua e anu na malo fiaka mai. Ua ami mai oengi palalangi. Ua ami mai oko e whamasingongi. Kauwanga la unga whaperkangia. Oko umai e ko ke fia lau. Ai valea ma. La vea kuai male. Male si whaasala lau. Le lau valea. Ai, ole whaku, o fea ole mele siti. O fea ole valea maranga oi e leanga. Ya. Le se senga ole visiti. O fea ole mele ole valea malo ai ngaoi e sili ngaleanga. Ya, e sili ngaleanga lo ai ngaoi. E matua matangale na mea. Ola utala fo ila le ute fai atu ya auto le ko ke fia lo le marka male le fa kuai. Fa fetai. Se va ko ukala le ya oi. Le uso le ke kukuila ma e fia ki fia lau poko ma a fai wa e tamai o e liva se yuli. I'm telling you that. O ke fa fikailanga o ke fa alo si utama. Alo fesili si utama. Pesa yese nga luenga le leisa o fai ya i New Zealand. Ale fisiri wo kiro ke mosi e kele mana malamai. Ia le na. Sa te lele nga luenga le leisa o fai iai. Taimi fo ina malanga mai ai. A o prestene. Seu tua a le Golden Oldies. Au la kapia ka makua. Ia nga ufa penga. Ai au ale mo le fa alonga tulo ile monge oso. Male malova. Ia na te ia le oso ilunga. Ia na tala noa ni sau nuu na tala noa I sau ingilisi nga scholarship sa ingilisi.
na vatu oe Celine Dion ma Britney Spears na ave oe ma ola utala fo ile vatu ya auto ye to te fia lau ata mai ma to fia lau a valea ma to mai who cares ingi ko ngang tulo chile fa yatu you know it's got nothing to do ingai kangaka ie e aka mamai a o lai le yai male fa auto ta lai la tu te lo le fai a ole au kama ie ia nga o nga kasia nga i loa fa pipi i kai ngifo ia i loa fufuru ngifo lai mafu panga mai favon mo me o me enga i vai ngifo ia nga ke ia le o saude kala ngoa pe o scholarship ia le nga so ia tu te faia nga ole a amu pa na ole a amu pa langi au kala le na ole a amu ngi me o pa langi ile to wo fu ma to lau le va le o sa mo ai le se ka ko nga pa lang o to ye to te le o ventu lo tala o to ye to te faia le melia shame on you na tala le o fa ku generally o ia ta uma ye ma tua to valea nga vale sau pa kulo o ele sa moa le te fia e te tango ma e fai mai au analysis a fai e ke le lo ngangulo winga ke valea o le matua ma fia o lo fa valea le o fai ku ya o le matua ma fia o lo valea o la me fai nga ngang ka ko nga a ora ukala le e ke aru se o la fa va pe al lisa ngang e ke sawa i leo lai whawau, o iei se upu e kasi or kuspa i a whape mai. A broken lau ingi risi e ke le haru leo lai whawau, ai a le lei lau ingi risi wa e haru i leo lai whawau. Oh, rubbish. e sa o ile aki i piko po, rubbish. Ia, le nā wa ufai atu. Tu uia le tau o la vale a umi tu lou. Na yu roki whaku ya oele ke kango laud vale o tangata pe ali longang. So what? Lana me whaifole nā mea. Ia? Le wa utala noa tu foi le kau wa o ko ngangu, le kau pangu ko ngangu. Maku a furi e fasire ngangu ia. Ia. Maku a i furi e lau iai. E lau vale ia ma ora ko mawhauwha. Wangi i kau fio fuala ngang. Matua i tau ai i pawara mea a laku pā i moa uru pā i ala fau. Who cares? O le pālangi. Le tau ai a nano whaasua atu le mea lea. Le ngai whai ma mausa. E whai ma e kau se mai loa se ngangua se i kau se mai loa si ngā upu ke awha mai. Oh, e le o le attempt o le contempt. E le taimi. Even the professor. E le mea ka o le mistype. Sa on ngakala. Ele me ka o le mistype. E fo de kai me va vela o kaukala. Ya e pa wa ofisa sia yo lo ngule ngai. Wale fika wi fo. Yele na? O le me la le o lo fia lau mai fia ka ma am. Ai kusa penga ya o ngai kodisi ai fo le fa ai kodisi. Ya. E ku sa pe fa menga ya o ngai Robert Louis e foi le uri va ai Robert Louis e ku sa pe fa menga ya o ngai a vele po fe ngai sorry e foi le uri va ya ma fa la ye pe ngai e uri va ai linga ile ha o nga sa e ha o ngai ya le na ta tu so le e silia tu le la fa tu la tala le ta tu le malolonga o le me piko sili ngai lo valea ale la kan ngo kwai ya le la fa so ko ya o le ke fa fie poko o le mea pito i sili nai lo ai lo vai o lo valea i la o la vangana ya o le mea piko sili nga ngai lo ai la lo valea o lo ai fa fasa i la o la vangana ai ele se me ala e fio so i fua e fie polo i nga nga palangi le nga ke fiu ke fie o lo ngangu e ena lava e uli lava low pau. Ia. E ke fiu e fiaolo a dron e ke fiu e ke kau fiaolo. E ke savali akua. E ingo a palangi races for ilili. Have you ever been to those places?
Kamai makua races a palalang. Ki fia la ki fia fa ko accent ma fia fa ko lau accent fa ni usila mau accent fa oh kasiar karaka oh you coconut. Get out of here you coconut. Ya nga. Ele fu kia la o ese olo sa ngwe fu kia o ile lango ropa. Ya lena. Ola vala ia ma vai se pu ma te la fila le o to. Mai tau e kusi sau kusi fa perkangia. All of you le tu te fia lau simili ma ko fia fenga ngui. Show me po e kusi sau kusi fa perkangia uma. Kango e kusi sau kusi foi le wa e teachinga le ingilisi. Wa e correctinga ia meo o syllables mo meo Isa meu a semicolon. Oh my good boy. Show me bo ekusia se kusi. Have you ever designed a new alphabetical order? Wait. Tata tu malonga si kau ingu sa bai. Foi mai. Ole anga ko woi ka ko issues. Oi. Le au fia si maki mal au fia. Oi la lafi. O ko mien ko ngangu la ngai ko kiri si siling ingilisi. Iyo. Ngi ko mien ngamia. La ngai ko kiri si siling ingilisi. Ngo siling ngang sa mo. You can ask any CCWS or mako kausanga. Yes. Fisiri. Leo ke fai kau fia mafe o kere makinga se kala. O sili au au mako nganga Samoa. O vea nganga Samoa pe senga lia 9. O ke fa au lia 13. O sili au au nganga Samoa. Ia nga. So I'm proud to be Samoan. Ala fisiri na ya o ile ke fia ngau ai valea mai fia ngau mai fia lau palangi. Nga sili se English. Nga sili. Ia wala. Ia lenga ka ko kurma longa. Nga ka shake my little chicken ya o kuzi. Tasi Market is here at the Maigere Town Centre. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lulu batautia o le seiligo le ami o tonu family club o le aseina i le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima i le no foana i seina i fale ata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le fatawina o le rei tusi lulu po pepa lulu i le asolua su ma le lima o le masino a brila lua felua se fulu ma le lima le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua velua sifuru mrefa ngata ino tato fa ilonga tupe avata baina mari tonu sifuru afe se yo atu ile afe tala le lei tato fa ilonga uringalo e le dopo o e leisi leo le afa mruina e le lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club so tai mai le tatou official le Blue Wave TV lungo le proclamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tele. Furu malelima ili Julai ono ile afiafi o le nei forjanga o le atala no ina i si tatou fisosoani mo le ngaluenga o le marumalu o le tua o le wa amata mo le sifa mtlaga fa so tai suir committee fio ko tei fono ai ono pulumelo kereti faia numero o lu tasi fa lua fitu valu tulu o
pio ke felu tusi ape nu soa ai ono o iva lua no lua tolu ya la le wa pe ele le ya lu so walanga a eselo doctor eselo master eselo professor ai lo la le court father ya oi ai ya ko kamala ne no reach ele atalo fantu di le sugare atua malor se fo menuia lenga ku ya polo ko fa ko esiaka fa fo ngale ku yo kupu mo e fa maro so fo mo malange ma o fa lo mai lo sau sau de lo ko ngi di ne ka pa ngara nganga ke le ya se ka ma pesa kala ya oi fa kan fa me ke lo se nganga ya lo nganga sa e o ya le ke o la ngana mo ngan sa mo ya lo ngolua lo malo fu ai la o mo ke bayam kala mai ao iyo ya ngana lo na du e longa ruala o la fa filipingo oh wala ngai fa ko aro ko ru ingilis ya se fa kamus ta po kayo sa inyo tanan mahar ko kayo nga ikaw ang pinagkuwapo nga tatay sa ipapamundo karon mahal kita Ia mai vai la. Ko sa lo ke fa yak. Fa talo fa tu e lo songa po o el tama. O le tata yo el tama. Ile soi fu la ulei o e la le ke le ngi aso o pe o se kama kala vo. Ora o kala ngalen fa ko ngi. Fa lo sa kala fa kala fa ali va penga pam wa ale mam lo kala ya lo winga. E vai mo re kai. Me mo ko kai me ro usa video le kai mala are winga la ta. Ele ngar kasir nga ai o foi fa mauli. E oi. Pois singa ko mai fa mauli wa. Hare mai kite fare nei tena koe tena kato. Malo. E vai. Tela o ko ke le fa sa mo. Le fa Filipino. Le fa mauli. Se ole mele se nga mele ka ki fa ya ko ngi kam ai fa fa fengo ka ru o ngi nga. Ma fu nga le ma fu fa. Si fa ya ko. Ma fa pouco. Si fa ko ka le skala bangai la fa ya o ngai lang PhD. O le kwa langa la vol ngangu so. Yes. O le poko la langa mkau. Mkau kia. So ole ngangu ele se mailo se valeo se si po se. No walu avela umta upu o le interpreter I le Unitec. O le kamaloa lai din I faya o nga uma including maskengi sa mo le faya interpreter yo mo kaka yo le coach fal mai. O le Vietnamese. Ai vai lai ngang fu el kamalo. Usa ka ki kau ngi o le akamai. O le makua akamai. Ai angang mai le ngi veapi. Ai nga o Samoa e soifua I le olanga a amu mafua isia. E vai le mafaufa. O lo winga o le kamai ma le poko kangaka. O le whanga inga lang ka lengi ma le komai o lo ia kei. O nga poko lo la ia le. Au fa kuku sa fulong poko dis poko. Mana tua nga talo na tamai I le lenga. Lai ai. Tatara noa lai mea tau awa onga. Walango te vai tu foi ta sile fa le si fa sala laulea ia le fia lau me ia wala peno fatu lo tal la taola va ili le mele wala ke fia ke le ia mana tua mai po le alo fa ma tulo wa po le alo doctor o le fisili o le ale mele ke doctor afa pe o le doctor o me ka medicines doctor foi le fo mai pa wa nga o le me ke le ia e ke le lo fa se fali ele qualify o esa we faul fali ele qualify o esa we fai le workili ora o ka lengi fa sa lau ma kulanga le ke fai e mo ko ale ma fai ara ba la ula ye ula mai ele mo fa nga fai nga renga le ke fai no can yo asa ngo foi o mo ko maka nga la po la nga fo mai fa ngi fo po la nga fo mai para nga me e ngo fo lo I lo ka fa bale ela ngo ia ngutu tu lo fa fonga ela ngo ia mo kwa ngo ia ngango fa yaku e o mai ala ngo mu ele lu parar kala fai le pelanta tu ye o foi langa ese ka ko pala winga o foi la ngo ku mar fu mar ko ele ma fai fo ku lo e kiki anga I fa sala lau e ma fai nga fa ya uma me ia no tele fa ya tu onole o le si tu le ese nga le ka ki fa ya ku
Se fua lau kalangoa. Ili pe. Ma e kalangoa I ko e sa ai ko finga pule ai. Swim between the flags. Ah. Yeah. Eke awa o ile me nga kailo malo si a fai eke ilo nga kai ngifo me ke kango ka fai manga ia kalangoa fa kai ngifo. Yeah. Kalangoa fa kai ngifo e ora fia kalangoa fa la wi a fu langa ele ai ele la via ingira wi al me nga. Ai la ele mana ia. A fai foi o oe o lau matata o lau watu lau la tato wo nei wa soia. Wa soia aka fesiri ngi ia lau sai hei mo ngai kenge kausi ma inga vai kai. E atu lai fa nga solo mo tu inga tamiti ma vai nga fa pena. O upunge karangoi oro makua ya soia. Fesiri ko ai ngai kenge nga. Ma me mai o le si va henga yo au ngingi po. E sa ora ukala. Esa. Langa sa yai mai le ai se o si va henga ia nga au fa ingu vai fiva. O le si va henga ia nga au ngingi po. O si va henga nga o lafa. Va tu fa fonga le tunu. Isi vai e o ai lo matutua. Ah, o lo ke mala malilei. Se ele o le tahen mai loa ma ele o le sauru ko nginga pi o funus mai mo fo mai. Ake ia and this o ke kalangoa aku wo mai le afo. Le ngaruenga le. Fa fo mai tu lo e fai ma fa te ingo le ata au ke o fai aku uma a me o tau mo fai e tuli au pule. Ah, matanga luenga se fo mararoina. O le moro ka fa so o le ura le si kalengelis. Na ton. Yo fai lau kalengele le ma fuli fai le. Yeah. Yo waranga e kere foi ka olo mai la fa sa lau olo mai. I no common sense. Ja, pela no fa tu I le uso fa sa lau le ngofo lau foi le a. Ai le ro fa se kala fa sa mo. Alu wingala na le nta fa yatu. Se ti o fo se o ki o fo ngi mau ka ngaka. Aya fa be o le sa o le no and I'm talking generally. Aya fa be o le o lau ngang. Ua olo mai malau. A o le matua le o ngang. Ke sole ka singe I vale ai. Malo o pati ane le vai nga nana o pa tu le langa no pino. O te fie e fa manino mata upu le ataua. O te vai so o le tamalea. A fie o le tamale tau langi a inga malo to lua. Lana le o latu o waku sawa ia kulo. Alu ke la kuru ngo le alofa. O le mena le utile ilo ai. E fie kau langi a inga masi o kulo ke le lo foi pe a inga. A o talala lai ka ngoi fai. Vai la tatu I. O I e tau mai ai. O le matua vai o le tūlanga o langa pola pui inga o le meta o le paolo. E le la ukarango fa kula fale. Le la ve sero pulo fa sala lau. Ale la fa lo pulo fa matai. Fa makai. O le va o mene o paulanga le kango kaulangi a inga mo ko lua. A fa la fa fonga mai. Manga I foi se fasinga le songa kaua. Peke ika peke a o lau maka fa yoi. O e o fa yaku mai fa mai lo a inga e ka o paulo. Peke fia akingu I ai po le lava. O le whaalanginga lenga o oe maa ua whasamoa e ka kaunga malu ka ngaka ia. O paolo mga whai malu ai. E iei fo i o utulu, e i o brother-in-law. Wa mako vama ia o ngi meo porkiki. Ai le ai, honest, se ilo ngā mātou whaafarekui I kokong. Ia ngā kwa iloro le wa mako never ever o ke kango post I lunga ngi mea mo uwhaiaku iai. Langa fo I o ke malama. I le whaavae ma le ango whale o le whaasamoa. Po o le a ma le a. A mongi le olofa I lo kofinge, a mongi le olofa I lo ainga. E ka kaunga malu ka ngaka ia. Ai na o le mone meo le tangata e vai tele le mawhau e whaafia poto ai le I lose mea. Ia o le mea la le maua. Ia ngapua inga le I le ala. Whapele o ngisi o lae aka mai. Ai mai tau le ngai whaalele isi, ai mai kau isi. Ia kakala e lau ke wharingangane, ia refa mai. O le fia whamai a inga mariko o lua sila ka ma e vai ele anga loko. Ia. Ia, malo sai. Lava le nā. O lava le nā vahenga a tonu fo I e. A malulu fo I nei. Ia, a si a inga matua a mafio anga. Ia, ai. O le kala fo I ar kusie. E le au ngā fo I a whaiso o fo I ama mea uma. Mai ia. E au ngā fo I ale.
fai ma whaasa o le tangata I pea ia ua tonu I ona manatu male. Ia le na. O le aso ana nafi. Ia. Pongia le le aso sa vadi le fitu I tūla. O wha le fono le whawharatui. Whawharakui le alfast. Alfast. Ia. Na tau mua maisi nau informations. Na tau mua maisi nau ia onga poso le. E inga information na karsia walanga le wa kola ko le fokusangi mai. Karsia yo whakasia ka information. Ke longa nga foi bo iso longa nga foi maso paso ke longa ko ke longa. So le sengil ka va se mai. Ola me ocupo fa. Vai sia ka nga ko ke lu ngole. Ole mana ia walanga ile o toi loa. Le fo wa o mai lunga I nisio telefo pe o le Radio Polynesian I Samoa ma manisio. Ma ka ko social media. Ia ma social media. So ele ia la ni vaenga. Ole I unga sai ai. Ua matuali lifa uma le ioenga ale apasene to atele o le whawharetuin a wai walanga e mantufu e to aturusu ma lima. Ia. Ele a wai uma ona o lai a wai nisi pe o le funga fitalai, o le minista o leo, o le na inisi o te tamwhai o to atu sa a wai ele iai o le to wha mou. Manisi. Sa a wai fo ilele ele o ile atunu. Ai mai le toa lua se furu maleiva. Ila konga ye. O ila tau sa iai. E lua se furu maleono. Sa o la tau io ina. Mua e te tau o na soa le pule malelei. Lua. E le aise mea wha malo loa I fua. Le tofi minista. Petulia. Le fionga minista o whatuanga. So o lai lau ke loko umafo I e. Wangi vai mai le ko ua va matu langa leanga ile ka kaunga fa penga. A ole aunga lava na le lifa lo la tau nau ta I maro la tau manatu. Ele ese mea la fa malo lo I fua. Le kofi mingiska. O le sunga ile la aulia le mali toa. Ona o nei tu ua inga mavaenga ai ta atia pea le process. A leo ma le whamsinonga. Awari fa maungia. Manga kofo ele fa maungia. Whafonga mai sei play atu le langa maa ngai le mai o le whamani nonga le a le sunga ia pali I John taima le langi. I se la whasoa I tala o to le fionga ia ngaru male mana tipi au tangava ia. Turi matai le vaenga le whamanino ai e le sunga ia John pali a sarpa pali I John taima le langi. O le stala por CEO o le whamsinonga. Le anga ke whamangi ngoa ai. O lai innocent la auli. Until proven guilty. Whafonga. Au tanga vai. E wa ai le tūlanga. Man tua fo tangata le wa moria mai. I le wa pe moria mai loa. O nga o komiki a le wha maunia. O ana soli ngā tūla fono. O le tangata le wa moria mai. E remain innocent. Until proven guilty by the court. La vai la manino la tūlanga le tātou tūla fono wha vai. E mamahar tangata lea. Se I wanga nai wa wha maunia. E le wha masinonga soli ngā tūla fono. E me se tu langa fo ile puipuinga fo I ia tau falfa vai. Al tangata moria le. La manino la tu fono fa vai. Pe la vaenga la na fa vai e lunga le fai unga le. Ta mai ta iso I restaura le sa fai il tu unga le talanga I tu le na fionga le minista. Na tal sanga mai tanga rengo leo e lua ia conditions. Tu unga sa tal sanga mai tanga rengo leo tu unga mua. E ta fia uma tus for lauma pepa malanga ele mfaina toe tu ua ele fionga ele minista ia le atunu se ia vanga nai mo mai se fatanga ngal fam sinonga male tutunga lona lua por condition tu nanga foi le ta fia mai le fionga ele minista ile toe apia I lungo le social media ma toe faisa na fam talanga ile mata upula valea o conditions la nga au mai en tanga rengo leo na mai foi la ia le saida ala fionga ele minista e ta wala mai la na loia ona fai lo le fai unga o le mea mua sa va ai ele sui le restaura sa fai le fai unga e iai se travel risk se flight risk o le fionga la ule mani o iai se fufuanga le fionga li minista e sola ia tunu ma awani sa ule aso e vala ule la msino e le se tu la fa pena e le au mai foi la tanga lunga leo se fa maoninga e fa maonia ai o le fua le fionga li minista e malanga I fafu e le saula na famisi no e lo ise fa mo ningo mai
a fu vo ia a fu o le fionga le minister o lona taimi atoa o Samoa o le fionga foi o le minister o le kabineta ma ia na pisinisi ma tulang fa pena ma no fo mau Samoa e lo ia la se fu se tulang foi le atangia mai ai ame o le a sola le fionga le minister ia tunu ma mau e le sau gas fe vala o le fa msino o la na foi lo fa eu te ena le tal sanga le o tuina mai e tal sanga ta o fi pe pa malang o tal sanga lo na lua e ta o fi le to e a waya tu le fionga mi sta ilunga social media ma tala no ta pule sa fo le fionga le sui le restaurant na fa ile fa malia ina tu la ngol tu la fono ile po i condition ma le na te e nai fo ile sui le restaurant ma fa ile fa unga sui le restaurant e ta tala i tua le fionga ni minister e fa tali ai le aso fa o februari e vala a waila na mta upu lu mo fa sinonga fa tu malo e tali ona morianga le talanga lai tua te tali tua e au noa mani tutunga la ma pe no fa yatu o le ngadwenga e fa tonu fo lau le tu la fono la vo ila na mun mulita ila vala le sui le restaurant le na fa tutunga i tu la ngol tu la fono ma e avo in si le fia tanga va ftai fo e si ngian ta upu e Elena o la fionga la uli o fai tu la ngale e ai foi si tangata na molia mai fai le fo le assessment ale sui le restaurant por restaurant pe ta la fia ngai le tal sanga le mai leo pe le ai a wa le me foi an si le fia ele va pe tal sanga mai leo matalia e fo le restaurant pe ta la fia ngai le tal sanga le tu ina mai e tu sai mal fa sino ala tu la fon e ai foi si tangata na molia mai na tal sanga mai leo la tu ai na te ena le restaurant ona e leo tala fea ngai ma le whaasino ala tu la fono ma le isi tu e le aini la tō mau na au mai e wha mau ni ai a mea sao ia tu lango tutu unga ina na tō mai o le mea voila na e whaftai eo tanga vai a leo wa tātala noa mta upulea ina ia nofo si le fia e fo ima na malama le tunu a misi ai o ngā ruenga umai e whaatina restaurant whamsino maulunga mauna sui e tai matalii matai ala le tu la fono ma o le whatinonga ngā ruenga e whaatino e tusa ma ala o le tu la fono Ya la sau sila ia o le whapea mai komisina e tu sa o lipoti a le newspaper le a aveli tau sanga i le loia sini e whai ese tau sanga ina ia whai ese tau finga wha le tu la fono o le mea tauna whamanino o tanga vaia e le eise malo si anga o le loia sili e na te whaalea o ngā ina ai le whai unga a le restaurant le na whai mta upulea ma so se mta upula vai whai ia remands e le eise malo si anga o loia sili na te whaalea o ngā ina ai ia le whaingo conditions o remands pau o le malo si anga na o le whaamsinonga na o le whaamsinonga e whaina o na whaalea o ngā ina ia le whai unga le restaurant na o le whaamsinonga fo e whaina toe suia le whai unga le restaurant e le aia ia ilo i sili ai a whai o iese tūlanga whapena o tau tāru sanga tanga rango leo ina ia whapea o na mai se TPO po e tau fia ia le whionga minister i o la tōna ai ai la roa tūla whono e tāru sanga i lo i sili nga me whai le lo i sili tāru sanga i whamsinonga na ilo le whamsinonga pe tala whea ngai pe le i tau tanga vai e wama ai le tūlanga man tua fo tangata le wa mōria mai i le whapea mōria mai loa whaaftaia le whionga ngana mone mana ma le Radio Samoa e tu sai o le tūlanga le fisota inga lea o le halau wha mangingo e mangingo ko mangingo e la fa longo ka ilo i ngisi pe fa pe fo silingia le fa unga nga fa le suili skala a me se fo ila le baanga le lo mga oil kom singa e fa wa pe ya ngisi kulanga ile ia le fo fo ala out a me se kom fa le kom singa e vakule lo ya sili e fa la le mele ara fo kari mai ile lo ya siti ole a kusi ai o le mela le fisiri ro ma fo le ato ya wala ngale sa no John Pali i sunga ya sorry wo masangya ka ngole so to lo wa Pali i John te man lang ole sa ngo even though ele ai se malo si anga ile lo ya si de fa la vela ve foi meia ai ola ia langa ya ka e ma fa yo na ya va tu pesa na fa tu ang ole me ku va ko e sa ka nga fa ya ku ko me singa
Mane makanga rua ngore lo fa pe mai le lo ya siti. Mali dia ia o ngai sa o me ngai fai mai. That's why fuck. On mele wa kilinga la vela vele le mka up. Usa o le o kawa nga o komisinga le ele lo ya sili e fa la vele mka up le fa mangingo mai e kamel e funge pali. Ele ai se marusi anga lo ya sili nga ke fai ese e fa la vele fa ungo fai ele. E sui skala por sui. Ele iso nga marusi anga le isa na e na te sui ai ni me ia. Ai elanga e kula balanga fai karia pa fai fia kusia fam singo. O se o kako kusia o ngai lo la e fam singo. A se upu fa la ve il ka upu le ma fai ngo fai ele. Nei la ele na o fam sinoa e ma fai. Ona fai al vaenga le anga i leskala. Ia. Matulanga fa penali ungo fam sino. O le mem ka ke la ma ka wa. Ole fangingo le lilia ole komisinga e fai se me ya lau. Ole lava I le mka upu lava I le o monga pa fonga sa mo o fai lang mo riang. Mo fai unga. Ale mo fai unga le lava kulia pu lava le mka upu le. O e kausilinga foi pe maka ngi me o mo lava kausila fiele e komisinga le. Mingiska le. Ole. Ele ai, no doubt, to low. This is my opinion, and I think it's common sense. Ia la fa fefea nga feo ai komisinga ma leo e whaingi mea ua ma le ripoki do lako o le mingiska e o nga ia le makanga ruenga. E kakau ai fo I le mingiska o nga brief e le ngata o le pale mia. Ia ai longo ai fo I se kasi a uso a mingiska. Mawas kami wo ke sa nga fo ele komisinga o me umala wa komisinga fia komisinga minskalo le. Ia. O le la e atangia mai I. O le winga le o fai atula utala le a le atawa. Ntato e fo ila I e whafatui. Ene tupu ana po. Nanga ua maanga ia le wha amkoe wha mngingonga mai ngai pali I John Tai Malangi. Ina ia sila fia ia le akungu umar ko akere. Ma sila fia mai ia le komisinga mana makanga ruenga. E le sa or ngā mea la aku kau mawhai ai. E wha aoso le lo ia sili. E wha alave lave. I le whai unga ua whai mai. E le skala por sui le skala. O le wha amasinonga. E whauringa mai fo le o wheme kua lo ia sili la koua o le kaimi a koa lava lea. Makauri fo lenga whai le mori anga la uri sa kua langa lo ia. E leo se mea kakaula nga kofi se lo ia mai le officer lo ia sili e iei kaimi lenga whai le mori anga. Inga ia palengi le kua se lo ia leo ma lo ia ala uri kaimi lea. O nai wha matalanga sa maua. Nai wha matalanga na maua mai man pea no whai atu. E iei fo I leo. E leo lango inga mea ia whai. Ale makanga ruenga. E ila wha tala na maua mai. E taunu uantula auli malana lo ia. Ele ai se lo ia leo. Ele ai se lo ia prosecutor leo o ia le mele ele o ia foi mar komisina o leo. E ese le malo singia. Ai le ai se lo ia leo nga ia le mele. Fa mai la le fa le tala. Na matua isa mala le lo ia a le fionga al sunga laudi. Po le fionga minister. Le ofisa man makanga ruenga o leo. Po le ale ku ai nga fai nga mori nga fa pe po fai. Ma o le ala fo ile na e whafonga sa moa sa ungoanga pari. E lei wha alave lave. Ia leo. Ile whai ngā kungo pe o conditions ia matulanga. E lei au mai fo le mangingo e whaatatanonga na whai angi. Ai pe tai o leo na o le taimi ana tu mai ai pe o conditions at large. E le ni ai inga mani tulanga. Le fia lo markomsinga. Ele ia il famsingonga a o ia leo o favesier mka upule il famsingonga. Ai le ia il taimile na ele il taimile na to ai tau no tuai ia lauli le mali to. O le la foringa mka personal level le ia le tackle al komsinga. A posa o ngi upu ke fo foi ki. E vai langa la fo maka mai la kamanga la maka mai man ko vaenga. E oi. Le ia le personal le upu. O le rational. Kako foi le o mai ka ko le kungu o le mo kwa ka alo la vor komisinga il kingo
ya a ko fa sa mo ngalu wa le ai se me vole le wali mai le corrupt le ka fangi onga wanga ke le fa se me ya lau ai mana tua mai foi la ele ma faina tatou to uai fafo le mingiska leo mai to tonu le li o lea ai ka mo mele winga o la utala ele ma fai nga ka kuku uai fafo mai to tonu o le ele fai o le li o leanga ele ma fai o nga sopo loa le mingi le komisinga sopo loa nga ile pale mia e au ngope pai pase ia langa mingiska le ole authority ole line of authority le nga ole komisinga e li poki nga ile mingiska li poki nga ile kai oi pale mia so e mauti no lava olai e well awe ai le fionga mingiska o la take le and okay a fai fa fonga mai le fionga mingiska nga ke si le fia ya o se wo fo yo se a fai fa fonga mai le fionga ya fa walo fa so ne fia malia fe no lo fina ngalo o tele o watu on o se tuli au puina o lau fionga personally foi no pua ai o lea e matitala noi le issue ilunga o le vainga lau tele fa malulu e tuai e leo ia se tūlanga o le la te fatu lau tala o lau teiki le maka upu lea e aka ngia mai e peye ua poloka uma le fia si la fia e le fionga kamai kai pale mia o nisi ma vaenga o maka upu ai ua au fanga kasi uma ile mea ua saunga mai ai le makanga ruenga o leo Yoi, ole mka foi le fanga i me foi le common consent. Le la ka fanga nga opuso le ka kele mama. Ya, si ka haru fa suru ako ifa pesca ko nganga. Common consent ole ba inga lo kele. Male ioenga ole ba inga fufu i lunga ole mafa for kanga. Il mela ku puma. Aka ko gigira ngere social media male mfinga ngalo falia. That is a common consent. Wa ioe umakanga ka it's a share mele ku ma le saol bai bo pe si da ku saol bai ka ka lo saol bai ele am ka ngado o le mena le wutu le mai and now it becomes a public court o moma ia le wa ku mangi te nga me ka ka yo ka ai lunga po kalam yes o le wa mai wa it becomes a media court or a public fale fa masing le mata upule nei ma o siriatu le manino ma le mala malama ngofie o le va ia ku ka ko ngi faf ngai lo o le ngefu le ngefu ai fa lo ko fali o le facility tasi e ma fua i se anga le fia mangingo e kasi ale kari ona o lo tau kava se tangata po oni tangata o le ala fo ile wa ka ka ngoma lo ko ka ai le kulea ongo ile ma fo me nga kupu ya so ye luang kengi le fonga ka pinge ka mar fonga kokas yo kokas ole o fonga foi pule ya foi pule el fas la konga pela o ile la ka ye finga ngaro le ku po a me foi fonga mana tu mai foi la le la fa au mana tu foi ele ona nafi o yo ona nafi lena ama ye le sau noanga al tai pale mi le tai au no mai ese la filo inga male fionga minister fatu anga ma fa pe mai ai ko lua option man tu le no utano highlight ngafi mua step down ia po lo fa se tuanga do e pus fa sa moanga le ka kala karanga fa se kuanga se mai au ia tulanga o meo lo o iloina longa dua fa ma vai resign e malongko lo ola fa maluru terminate pe taila o vaenga ia lesa avele i le fionga minister e fai mai ele filinga matulanga fa pena ai te e wo fai le fongo al vaenga fa au fai na po fa fa tu i le caucus le na fai anga ngafinga ama ka mai ko e fa ka umanga po la ka se fu ko umanga mo moi makanga o lea lana atangia mai ai to alua se fulu maliono o le whaafare kui, la kou ke io inga. E rei se mea la ave e se fua.
le kofinga fa amingiska o le sunga la aule le malitoa. Ai mangkua mai fu. E paua le o le malo si anga o le kukas. Nga o le fai o le lako faukuanga ku fakasi. O nga ave lea iai. I le fionga le kamaitai pan mia. A o le pale mia. E pulea kofinga faa mingiska. O le unga la fo isa ia na pu. E pe ia tangia mai e toa tolu. E faa vailu akai. Neutral. O le upule na. E toa tolu e faa vailu atai. O le waya ke au le ngor kokolu. Le wa isi sira mai ai. Ai langa e o le o te tau o te so ma fau pe fai loa. So ma fau pe fai. Ele se mele anga failo. Okay, ba ko les. A le wo tango o isi o e confirming. Le wo la le o le no le to le. E le ase pe on ofayetu. O le toru la, o le sau le kala. E wha vai lua kai. I kongulo ka pengi ka le ka kano e. No, te tonu o le whawharetui. I le whawharetui le kōkas. A o sui whai pule, o malawa ia sa iai. Lufuru iwa. E lufuru iwa, ko a lua se furu ongo. I oe makuku whakasi, e lango lango, e le te tau na ave esea, le tofi, minista. O le talafo ilana au mai. Nau uma ia faipule. E forasia mai pese fina ngalo le fionga tai palmia. Ana nafi lava. Po le hasanga kadi. Peikai. Ele i faia se kadi ale fionga tai palmia ana po. Ele i faia mai sana tali. Leanga mana tua mai fo. E fa mai sau le tali. E tati atu. Se i toi fai se la feilua inga. Ma le fionga le ministau fatu anga. Ngila, anga le la, wa uma. Se i toi fai se la feilua inga. Ia ona toi fono ai fo i leo kabineta. Leanga o le process. E iai la Malaysia ia inga. Na maua mai ia na po. E iai Malaysia ia inga. A le ia inga laranga. O le ia inga. E fai si ma ale ali. O lea la o mai le so lau sunga le atau. O lea ka kou ke kālia uma. Le outcomes. Le sa avatu ai le fautuanga ana po. Lau o fionga le tamai tai pāle mia. Ua mātou tutu whaatasi e to oruas furuma leona. E avatu le mātou tu alalo. E le aise mea e kakau wai fua. O nga whaase e kua ngalu, pe wha mawai, pe kulifo. Ia le sunga le laule le mali tol minister whatuanga. Malona tofi wha minister. Pe ta ilana po ele itali le fionga tamai tai pāle na mailo na fina ngalo. O le afato a mawasa na tali nei ana le la. Ma o tua fo i ole unga fonga o le whaafalitui. E te tau ai. O na fio maili tamai tai pāle mia. E wha ailoa lau tele. Lona fina ngalo. O le unga sa o ale ngā le nka oko mai ai. E maale ale a. Oh yes. Ba aka koko fo inga ikua e ilo le whangange le suggestion al pali mia im ka upunge koru lenga mai o wha mawai me mo for O le whaase kua ngaru step down. No step down for le mo skaimi se mai an mele fai ronga le kikiro al pali mia step down nga ronga whaka whaanga le mingiska pe a mai al whamsingonga ya me Ai mantua la oe. O tua o pata tua o mea leo ye fai. O le kolonga ngā se ilonga umar fai ngā pārok. Umar fai ngā pārok. Ia wakako, o le waka uako mea le la por kalami. Ora vai ngalongo lua e resign. Fa mawai. Fa mawai. Aisia ele kioti ya lau. A fo ilala na umana o e play le clip le talia ale sunga pari. Ele ai ma se kioti o yai. Se ivanga ngā ua maia. Le ungar fa msingo. Long koru le resign. Fa mawai. Ia. Lai lona tolu o le tuli. O le kuli. Man tua fo i mua o le step down. Lona lua resign. Koru lua terminate. Kuli la palmia. Tuli lua el palmia. Ila lo le a. Ila lo longa le fia maronga kari konguinga o mkanga ruenga leo leo.
Ke wala ngolo lu ke ka mo fa ya kali ya ku le wala o le ka ko vai fa ma fofa. yes. Eu ka ko vai fa ma fofa fo le kai. Il kuli por Terminator se coffee fa minska. I lungo se mka opu ele fa ma ngir fa msingo. Ma se mka opu des mka fo po se mka opu le wo mo kwa nga la. On mka opu ma fo mai le. Il mo li wor ka mai le o ku au le ka su ele mi ko. So e ke ora ia pe ai longa ka fa ngai ke au options yang consider ka ko kai. O le ala Italia o mai le so. O le time sorry le time le nei. Wa o le ai fai maka ko ma tiro atu Samoa ma so ta ia tu tatou sources mai Samoa. Po o le a tonu walanga e can go either way. Mo le sila fia le tatou watunu e fua atu i unga na ia i le whawharetu ia na po. E mawhai o ngā whalala i le kuka makau le i unga o le melea, e mawhai fo o na whalala i le tuanga vale. E tusa ai o le tūlanga na tupu. Yes. E mawhai o le tau te talia. Pe talia e le fionga le tamaita i pāle mia. Le kua lalo le wa avako le whawharekui. Wa mako saingi li mauma ma o le majority lea. Whaamole mole. E le ise mea la alai fuanga wha malolo. Le fionga le mingiska, malonga kofi wha mingiska. Ia ai peitai la, na expect se talia na po. Ai le imoa se kalia le fionga le kameka i parmia. O lona fina ngalo. E sua dule sunga le la au le mali e toa la te feiloa ia na le la. E ila lo utari tonunga. Wa umar feilo ingar nga. O se fai unga le fa mo ko. Oh yes. Inga isa ili song finga ngalo le mka opu le. Wala nga iko pa ka kuo mengi. O la ula fesiri fa ma fau. O la fesiri la ka kau make ia. Ia, le ka karongo fa ka wala nga le te fai atu. O le o mata no tau mate nei la. Ia. O make. O la fesiri. Ia. A fa fefea la. Ai uma e ka fi mama war finga ngalo lo makua le nga one thing mo ulo. E fan ka kele nga su finga ngalo fi me. Mo. Ia. Longo winga la o finga ngalo lo kele a me se la ko mai mo ka pokara mangi fi. A fa pe ngila e musu. Ia, wa nango le pare mia e manga ala fa ka nguanga se me o me ia me e konu ma fa fo ye. Fan ka la ka up. E fa ka ko ki kiro le siku. Lufu longo le caucus o lea wa avela ko fa kwanga palmia. O wangi fa ye me se me o me e ko. A foi lu te fa tua. A walanga peisi lunga e peisi ai o la utala i lunga o la va ai atu ile fau mamau o le ko fa le fionga ka me kai palmia. Ma la va ai atu e pei e se me o matua fa au li to ilo na fina ngalo. Onga ona o le io hi nai lea. Ka ilo ai se longo se angel. I'm just saying. Ai se longo se angel. Onga io lea. Ale io la. Pe o le wingo la utala wa at the end of the day. E fai ai le pale mia langa fai unga. Ile tofi fa minister. Ai nga ke le fai se fai unga. I ko kongo le paki. I le kuringa o se si mar paki. O le merga. E pule i ai. Le majority. Ia e mese fo i o lai ai ko finga ia fa kongo o le fafaritui. O nga kongo lava. Le ka fa ko se kale le nga fa ko kala wa fa pengela fa nga le pule le pale mi e fa malo la uri pe kuri la uri pe resign la uri. E fa ala nga ia finga lo wala nga ia nga fa ikalia. A fa fela ko le paki per ngi e kuri le paki. O le story ke le la nga man tu ole wata o fai ni le fai ta u analysis le nga o ka malama uma fo ia mea ile ongi me ke ka waro ke ka wa o ngai fa por kiki le nga o te tono le vang fa fai o le van ta o to manino le fai nga la fua o te tono le vang fa fai a wa o mela ia wa le la ka o mo e a wili ili le yo ya lo makua fa ke inga pe le wo yo Samoa o scenario si e rua po ala fua i e rua. A wha apea e umanei ai a mai se sau noa ngale fionga il tamita i pan miam wha apea mai ia ua aluaru sua tanga o le vatele ia ua umanatu foi ia mole tausisia lava o le file mu matulanga foi ia mese foi o ia o le melea o le a le wha ase e tua ngalu o le a wha au au pea
ai tatia pe le whaamisinonga. Ia le, Ia. a saula le merenga. Ia, Okay. koe back to normal la. Okay, meu. Fai karia pea ia le opposition ia wa ia whaingi la ko ngā ruenga. Ia wa fo le tu inga mengor ngā mea ia. Ai alu la so ka ngor vakele. Ai kau kakafa mai which is ilo wala ngona e fikus furu pasenge ro le atawa. O wa fai sa wa ukala. O lo ngonga. Fikus furu pasenge ele karia fia mele. Ngasi kolu se furu. Winti. Pasenge. E ngaki karia inga. O mela nga le ka fefe ia ka wo ia po mai o fa nga mo nuclear. O nuclear la menga. O fa nga lo la le Nuclear bomb. E walanga la a fa maula mona le amana ia. Longo winga la o le sisi ke pue ongo so. Wa enforce loa ele paki. Le isi pat longa lua lenga o fayaku. Lenga e lua vaenga nga ka oko mai anga po. O le vaenga mua le waka fa alau ke le inga. O le faukuanga e koe wha mau pea, maka ofi pea kuranga ole. O le si la vaenga, longa lua, o aia inga mai o anga pō. Lena tau wavala mai. E au fia i rola. Ia le pomu ako mika le ke kau saunga inga. Ma o le e ono tupu mo le ulu i taimi. E ono tupu. Mo le ulu i taimi, i te tonu o nei whainga whaporokiki a Samoa. Ia o le tu inga mea lana na. O le tūlanga fwile reo le vote of o le Afrika. no confidence. Ke vose sesa ka vote of no confidence. Confidence. E ono tupu la le mele na. Ia mawhai ai loa o na whai sui ngā tofi. O le whesiri la. A umala ngā kupu le merenga. Walanga ngā nginga le whponga pō le merenga. Ngā nginga le maka upurunga. A o lena whapawhala. Se ia tuli au pū. Masila. Po feo ka okoi le ko fa la fionga ka mai kai panmia. Lu la so tanga va tele le tafa ele tafa soa ai fau mau lava mata fio mau. Lono winga ole activate loa. Ele fa le tui. Le condition longa lua le na lua ia vai ngor ponpo. O se maka opo makua le lava il va ai sa moa me se lango le nga vakunge il fast. Man kua foi so se mea lava ke mga kalepe. E kaun kalepe mai kongo se whaara kongo kanga ka whaara konga lava ia. O mele le sa kan whai kule pe whai. Lela alia li mai. Na konga. Lela alia li mai. Na nā tonu lava. Man kua foi ma lepe ia ma lepe ngele le sa pipi. O le o se fia me ma lau. Ma wai. O le awala nga kalepe se mea. Lela la le feo kanga ngei ar kulanga le pale mia ma le baenga le. Me foi le alenga ngau fa se mea ele kas. O te mana te fa sa o langa o te mana te tau fa sa o le info le atau atulo. O le talepe le na to ilalo le HRPP. Ele io ese mai la auli wein mafia me. Nga o la auli nga ese. O wein nga kuli. Lai fa mangingo le lo te lolo no wanganga. Ai langa o ifo ile si vaenga. E tele na ia yele la ngono le tangata. Le yo ha ufo ile o ha ulava. O ulava fo. A ole manga ia yo le fa mangingo. Le ai e kasiarka ngaka. Nga ku maru ese longo loko fo ki ifo. O nga wa ia va ai. Wa le o le HRPP. Yo. A ole pe ole maininga. Nga kuri. Ai ole vai fo lele wo ese o kuma yo. Helena. Wo kuma yo. Pe ole nganga lenka ka ba ko ese se lango. Ai ole si fa me le kuma lo ma fa. Man ko fo. Kai lo ke fa sa o mai o se si o fia me la nga lo ko ngol pa ki as an independent. Oh yes. Ai la ko parmia. Ilalo o fa malu lo independent. Wo join fa kasimo le fast before. Ma o le whaalo mawalunga na fuai. Mana tua mai. Na alo roadshow. Ina ua tu whaatasi ma merch whaatasi roa. Ua kulo ua tato. Tato alu nga ngana whawhaingo fia kuri mai la ki ngu uia mai o. Wale o koe mo mia kuila epa. Ia sau loa la ia. Mana tua la. Ele ia se
sisi vaenga kaunga join loa I langa ole ole vanga pisa ku laudi pa wa tanga tai le sa pe piu halang ku o olo ia ole vankui ia man tol ta malo ia na one man gang halanga ia skaiti mana tuala sa ro ma te ia le olo va pe olo leila e kingo le mala po ar ka kane o sa o ke miale ro bipi ilo ma ke ko rua langa kingo ese ga ia fale kongu mai lo ma de silenga adu nga kuli mai kulo lela war me o tenga mela na le tu pule lela le ko kilo ko ele fo la mele kuli ese ka mat paki ele fo ai ono ole o wingo la utala mo le ru taimi o se pani mia ia a ole mele nga o kuli ese mat paki o le vang fe ku de pan mia iyo esa ola utala ia mo le vang fa yestuir mele o kuli ka ka pa de fia ole la ua sawa ku ma ve fo ia kai fo ma e fiong fo sa fa piko fo kai ale la wale li mai kai mi a ko la vale ngin ka ko fa so mi ka ko va ia ku fafo wo fi mai ma de pawa longo fa ole pe fo linga mai umalo ia ka fa ko lule fam singo sa longo fa lo le ama pe la ku fa wale le e fa la ko pawa la uvatua le information le wale vana information le wale vana sawitua 4 years ago 3 years ago taimi tonu wa le ua fa maoni ai le fa tautonga le fale ie ina ua mai loa le vaenga fa fai ma le fa fale tui o le a fai le la tau feeling a tofi sorry le fai lo wa malo fai loa la tau mana tu le a fai la ku kofinga o le nau ta inga ma o le fa fale tui sei ai o la auri le palmia o le feeling a nga o le vanga iai kanga kai nga ki nga inga e sava vali le road show o le latou feeling a o la auli e kusi a iai e fai ma pale mia who knows maybe o olo sui pan mia o a le kingu le nga ave ai le awari ko ruia kulo le nga fa man tua fa to join fa to officially le join a firme inga wa le wa paroka wa mang malo le fast le nga otherwise nga mafuang ku ko kasi inga ya wengi ko fo fa sang fa nga paroka ia le nga ro ko ku kasi le nga ro ya ku ko kasi wala nga ortula fono na fa nga balota mana tuala na manu malo le ala na le te fa ya tuai o le nga luenga marfika ikunga ngasa mai ai ela auli ma olo ma le kingo ia o le fa vai nga ko fa vai ma le au va le nga filifilia ele akua le la fa tu la utala o le mela na ia ile fa to fa la inga ako inga makua kulo fa pule valasi o ko akele malava o tea ia ona ito ina o le palmia le ala ko filifilia o kanga kanga kinga inga amakame ai fa mai ina ua se ma ma telefono le feeling o tofi ele ai ma se o lako nga lako make ia le pulu ala auli le la fanga o le wo tango te tala le vaenga le ma fai lo yo tiro fo la wole van sila fiere sko kele lai ma se si wo te ma lava le fa le tui ai o sem fautuanga nisi na fai awa ngi va fesa kala muri ya o wala nga o ele la au nga umaku yai maku kala ai pe wo te ile amata enga ai tu vao ma amata mela auli pa ai u lor sa noanga la auli lana tala ma ole avatu malo u loto mama malo manatu la vaia ole tato pale mia ole fionga li sa fa pito ole upu mongi ali ato ke ro fenga ke sila fia e ko akele ngisi ole fa fare kui ale fia ka ko halu mesa sa o pengo fo yak ole tauta ya ia male lwa kule we ile ko yengi me nga kia la sanga nga me mar ko la ve ai mo le mele o nga ko kere o le ka seika wa te tauna fa pupula ma fa ilo ile tunu ole upu moni e ya fa puli even some of the seniors
politicians lenga kongo le fast na matua faali lo la tau le fia ya la auli ina ua ia pe wa fa po la ko ai ese le tangata na nau umai ai a o le fa ko fa la inga ma le loko alofa na ave ai le fa alo ave ai asi sila lawe I le mele o kupunge I asiaka ma le whaafonga fo I a kako langolango le kako pokalama. O le se fofo wha ma fofau I le mele o kupumangi. O le se me kaumwha. sweet leadership that's my answer to me o ke le ko e kalia inga ngi harmony agreement O I le ai. mangi va fe lo ai ave ese mai le meranga a mai le meranga a mai fai I le ianga ngu umar fa Samoa a wangi fai nga ya o ko por kiki e ya me fo I le va le tou va te mi tou tio I manu uma fio anga fai I le meranga a o le winga yo la ukala o le a se fofo o le fofo sui kai inga o le paki lai malo si mawa A se va inga o se va inga ale kongu un ka upule. O fe ko ye le kako pa mi pe fa sui paki. I lo manga ko nga wa kaunga luel paki e nga e fia me e fai mal malo pe malo lo la malo ko sanga. ya mana tua fo ila in the reality of things in the reality of mea ia fatete ingo tilo fatu but once you're out e ke dishonest loi lau paki ya se vega lau kala e lusi loa le whakua kuanga ya o le mela koe ngā wengi se whaao o le malu a whainga e whaale kongu mai le melea e sili aku le si whaale kongu langa e kekele fo I pau halai hu e lea o le malu Ia wanga se mga ko fo le ai manga ia ka ki whaso yes kilo wala nga o mea ngai kaunki kilo wanga ngai po lal me fai wa ele nga ka o se makori fo o le mea leo ke kaunki kilo fo le o le ba ai nga fafo o le makua fia la ba nga luenga fo ngai al kako palmiele ngai le waku awai fonkanga me fapenga le kako fo ba ai nga ele se me o ke opuia e ka inga le funga le nga ba o ka inga me lo singia le nā tonu o vaenga ia o matanga ruenga te tele ia te au ua tatau o na tasui le alfuanga le lenga o whaiaku o le leadership le whaale kongu se sila o lau sunga ta au wai whapea le wadi i ele o vase fo ngā vaa i o tātou a mese fo i o tūlang o le mea kongu ale ka u prokalame e honest o le ka ke analysinga le mele kupu o lau talala le o te whai etuai ele I whainga ka I awhia me o ngā sui le mingis ka o kupi ave ese angalosa o lou sofa murpona ai ku iai lau ki muia ele I whainga ka ele I whainga mai ele I longo fo angalos ele longo angalos it was just like that ai leng sa ngo angalos e longo pokalam o yoke oh I didn't know that to be honest. ngau siti par mia e fa mama mai ai me wala in fa marolo wow ya si vai le manga yo mele ka ke kakala en maka up la ngola fa fonga mai me fa longo mai ya to forget about ile arrogant o sa en ngau ngasa ya forget about le arrogant fo ile ele of ye fa longo mai kai ai e mangingo le ku ele I fa inga ka ia fia me ngave ese ia le fionga le fai pule po le mingis ka ku pesa ia ai su ia ku lo ki ia ngo mang malo yo ele I whainga. O le whasiri la. Ai se ai le whainga kai. Pe le whaingo fia. O ngā ve ese ku lou le mingi ska o leo. So ia ku sesi. ia lenga Ai sea. O ai le whaukuanga e ka lia e le fionga ka mai kai pāle mia. Monga ka lia inga. Ma action lo i ailanga decision. O ai le whaukuanga e avaku e pāpio e bounce mai ale. O le menga lea lai, this is why le a taua tu loa, o ia, o ke kalangoa, o ia o ke ngau le whai o le wha maungi. Le anga ngango whai aku, o ke le i o inga, this is my opinion, o te le i o e ina le mele wha mai,
o le rule of law le kau uphold I le mele I la audi. A le o kango le o kakango fi highlight taku. Ia se koe vifo la le case lea. Se sila mai le case lea. Kasi la le case makua ngonga. Su le palangi. Le sui mingi, sui pāne mia. Ua haru wha kaulanga ua paku. E au ngoa masonga po si soka inga mea. O le ale I ungo mea nginga ave whamasingo. O le ale I ungo. Nga ave sora au te kua. Wai? O le ale mafu anga sora au te kua ki karosanga ya sora au te me kua re atawa. I so sirfia. I ngai aua ngai whaarabla vere kofi ma aua ngai ingi kulanga maka ngā kula I mai. Ma le afia ngal malo I le kofi whaminska. A o whaatali ai mana sa o le leilo finga. A o rumanga I ai le case lea. O la ua maulia le sui panemia. Langa ua pressure ka malola le charges. La ua maulia o le fisili la. Ai se anga le uphold le rule of law I. Faukua le sui panemia kuloa. Step down. Step down, avaku options ia koru. Langa o lele walau mangu ia ua saulo ngoa. Wa e whaakau a whaasori kula fongo, kulo. Ai mana tua, e le o wha mau nia ina. Ina ngā kaimi. E sori kula fongo ia le sui panemia. Ua na oni mōli anga I taipe yoni mele ua kula mai. Kako vai le I whange le sawa lauri le sawa nge whakangun ka upu le. Ongo le a fia I le mka upu le al whanga. Ma le kau lam kia long soifua I le mena le mka upu le ngā bak. O se mka upu e sili o ngā le foi mka upu. O le kamwhai se ka upu le pule le soifua o se minska. A le pe I lava I se menga kupu. Mafua mai lei ataua. E le karikongu I ai leo leo. E le karikongu I ai le mingiska o leo leo. Ua brief fo I la. You know, this is my opinion. E le tau mate fo I. O le brief le ngā le wa ave wa umanga brief ai pe fautua I nai le tamaitai palemia. Awangi e karikongu e pe pelo ngā meanga whamai ai la audi. E le I kau pure pulea se kulou se kangaka vare inga o ngai ama olo. O ila le kulai mai o kulai mai la le bala le pe o ise bala pale mia ma le malanga miska le o la audi. Pe o le fa ko inga la mka pule. A fo I le utu fai atu. O ai le mingiska e kulou wa le ngana tau tu sa. O ai le mingiska e kalia e le pale mia langa faukuanga. Pe e look after ma fuinga le give ears to it. Pe a vaku ngi kua inga mangi meo masalomi ai. O ai le mingiska e le popole I ai. Ka koe fo ia mka upule angelosa. E fai mka upule angelosa wa makanga vevesi mka upule le mingiska leo. Sa fa ke ia lava au ile sui o le mingiska lea. Rena. Ai on me fo kai minga sui angelosa. E le si me fa le kongu le il faut que le makanga lo ngokupe il faut que le Ministry of Finance ye ka ula ia sale ka kau ngolo ke mka upule angelosa ku pe angelosa la le leila mka la leila nga lo nga ma folding ma la mka se la pase sa ka ula nga baku ia lo kimuia le foka lo alu o fa le milion nga langa ka wo fol menga lana ai suia ke winga na le no fa ya tu la utala. O ai tono minista a faukua ku I la fionga kama I kai palemia ngaki karia inga. A o ai mingiska e makua le kalia inga lava. Fa malulu fo e me fa fonga mai la tunu. E leo ia ise nga fo ile le a me tato o lo ka ko karango real issues. O me ia le kupu e kau ke fiwa e kau e keu ruma fale. To titi nei o le alava o le tau te talia. Po fe tono le lifa ai se fa mani nonga lau tele le fionga le tamaitai palemia e kusa le melea. Maybe ko kiki e nga pe umal proklame le nei ai sau ua kuri mo I la audi. Tatu te leiloa. Maybe e uma e nga ua sau o le akalia le faukuanga al whaafarakui. A o mea nei e le salua I fua I lalo le kapeka. E te tau ona sila fia le ngai le o koe mamau fo I paroko le lua wherua ungo. The question is o le akako koe paroka inga fo I nei kangaka. O le akako waru ka waso ai akau ke le ele o sila fia mai loa meni. O le mela na le laina te le fasili lo mafau. O to ya fia le keisi le o le fionga le sui pale mia tulo.
ia nga ngofo nga se e ia ko finga fa sui palmia a ola ka lia kai mio e la wel fam singonga o le sim ka bu fo le ka se si pe il va ngale le kai mi le nga fa le ko ngoia il fe ngo fo ya pulia e tasi lena nga kupua fa malolo manko fo ilango fi pule ia ko ngeki mai ala audi according i report ma mei watu wa ia nei ai e pe no fa tu lan so na fi leanga o le ua liki mai tua o le ua liki mai tua ma liki mai jau o le fo ua liki mai lungo isi media le mele ta uai le swafa le fo ngo vai ko e sheinga le ta uai se tasi o minista ia le to ua papa ina le swafa o le fo to fa ia le tino e lunga o le lanto sum ale vainga fo ile o le miliona limatas lima itu malo sorry tu malo limatas leanga sa ngoa mai ai lunga nga ma ka mai ai ola auli ma fe pule ai nga fau a ko ale mori mau sa muetu e fa sanga kau ia limong ai au kangola ko ngeki va he ngor paso e ai so kanga fa le wo ma fanga ale mingi skalia ma le ale mai ai ka vali e ai o so kanga leanga e peia o leanga mai ai marisi ang kavali pe fa kau mai ai whatsoever o le hala le o fea la o iai le amiotonu this is why le aka wale ngo fa yaku e mat what a joke o ke aka le mele o le upholding o le rule of law do you know what ma lo fa so angaf ale no le no fa ko e se me ko e o le a mai mai lunga ngango fa yaku tu no fa fonga na tunu tato wo so tanga va la lanta leanga o inga ye le conflict of interest o le ale so kanga angelu kulo ia limongi e uso la kai kolua o le mafuanga foi lea lai o nga kifengi lava le mafuanga kifengi ai lava le kama urupo o lea ia faipule o faleaka leanga e uso la kai kolua e fai ava umele ainga kasi o ai la kama urupo o lea o angelu ele leile la fengarenga lea inga malea kingu they are very good friends even before le fainga paroka o le ala mele wo kula i mai se o le wo kakango e kufa akasi pise sol paso vai kangwa kufa penga e umantulu ngai kangwa le fa penga o ai la le wo sakia o le wo sakia limongi le ngore mori mau kamare o Samuelu ngava ai e yo ngamaka e faingo fia la ile lalo langi o le ka ko ke ai o mafaufonga o nga kako ka ngofi fa upopor kasi ole ora ko kasi wo fa o kaimi le fa amakanga ole fast kaimi foka amakanga ole fast sa marus ke lango le ile o molio Andrew il fast ma sa le kire ma so ka ngo molio o ia la banka o mai ke ngong fa ka worka vale fiemme o yenga berka vale ya fiemme pa malof e ka fo la mala king ele elima super sengela la recalling on kala la king por menga be for ka vale la king por menga fa kaus ka vale la king por sembe alo ke mo king nga fa la malof ya fiemme ro ka vale ya la nga ele inka o ba kwa lo ka ka ngo so kanga ka ke lo kan fa de anga ya pa alo ka ki so kanga me ele nga pui me ele pui fa nga malo kan ka ula vale fa pengi yes le winga na le fa tu tala la tu va tu wala ngi ke wa fa pe mai se si wa ka fa ko se kala e le arko e play mai yo el por kala mele a wala ngor por o o kanga ya ok le la tu va tu le si video kilipile so va yo polar kilipile le mai se play fonga fa mo Bokingo awa umana prefe e fa walo ia le matai palmia il tau pule. Ja. Ma tua le tali tonu ina la vai fiame le tamale. Mi stale fa kwa. Ia fiame. Ma dia la sa fa bitu. Ma tua le ai lava se sapota ala auli o tu tono le coca sal fast. Ate le lava fa le tono. Ma tua. E foi le vai nga le tinu ia. Ja. E loyo le ala tinu. E to tele? E to tele. Ja. To tele la vai nga fiame. Ala tinu fa wal. O isi kia
Minister sa fia me te tono le kabineta. Ia te foi telefo, mo ki ngoa wa uma. Ia. O whaafonga la samo. O la whaalonga kurikarango a Morio, Andrew. O le mkwa ke le lava longa I loa. Ia fia me ma le aking. Ale sauda kalawa mai matua le tari tonu wina e fia me. Le kanga kalea. E fai fo I le vaenga le akingu uia. Kua isua. Kua itusiua. O le ala a fua tula I le me vaenga le langa no mau fo fa momunga na. Na vatua I le ta vale. Wera na vatu keep le ta vale pene toi fa fo I pene toi vatu whatsoever o le avakua o le avaku. Pe nga whaakau, pe nga afa whaakau, o le sotanga. E oi. Lea la wa tātou wa ai nei lai I. A kako kilo la I le line of... O sokanga o me. Le chain of command or whatsoever you call. Or Line of authority. Line of authority. A kako ka ngofi lai wa ai I le melea. O ai la ka ngaka ia vai fo I le single out. Mea nau te ata wa o le leila o make kupua. La o feiwanga ia soi. Mai foi la o le o make ia kua. Lai ka ngoa le lilea. Ka usa o mai ngō ka ngaka. Le iai langa so kanga. O le kiringa. Mai foi la le te ta o mai sesi. E le kai kango ka o mai sesi. Ese mai ia I tangata tonu ia iai malosi anga o ngaia. Le o ka ngoa ia ka o mai ka ngaka ia. Maybe le ropo la tau fono. Lau te fono. Maybe. I don't know. E ari o songa whaikara e whainga malo. E ari sa mo le ima se fefe. Le fefe leo, le fefe pare mia, le fefe a... Yo, mo kwasa o loko angika ka pe wola whaabau. Whafonga mai fo ila. Matua I tu ufau wa tala le tangata le whai ala au talo whai la fionga le minister. Ua matua I ta umamaina o le fisili lo umafau. O ango I ai le pale mia I le ka umamainga o anga mingiska. Wa tasi la le mea, a whai o e tau so e ina le wha maoni malo wami o tonu. Where is your duty of care I lau ka pengeka? Wa tasi sila o iai. Makua I sa mala le tangata lea, tau maua lalo ina le tamali anga o le fionga le minister sunga la au le mali. To o le mingiska si ngia o le ka pengeka. O le founder, o le paki, le se e iai le palemia. Ai vai kala ia la forka le o le fesiri o kau mau o kau ave e ala le mel makanga ruenga o leo se fai se fua ma fua se kap le se mea la nga o kanga kai ka u mai ka le o ka kongwa ia le matua running le operation ya Mkau kia maro se rukope le si vaenga e matua defamatory ang kala yang fai o le mokoa defamatory love. O le mokoa ka whaaleanga love. A whaile la na leo te whai atua. Ai vai whaila o le ua make ia le kupua. E ngofo e fia rub shoulder. Mantua le mea lea. You got a rub shoulder with the big boys. Wakara ngofa kot wharanga. If you wanna, you got a rub shoulder with the big guys and nala no whai atu. Vai whaila o le kai kango whabe mai. E foi le vaenga. E foi le vaenga a pai mala fai. E foi le vaenga a salai ma kolai. E pau ai o tangata. Tulo na o palmia. E na o le atinuu. E na o fawalo. Pau ale. Pauanga. O le mero ia kala ngolo ia Andrew po kangaka. Ilunga pokara. Mokwa po pungi ka linga o leo. Pungi ka linga o kai. O pungi kai ka linga o le. O funga o le miska o leo. Le winga na o le fisidi. O le ale mea lea tau mawhai achieve. O le antonu le mea lea tau mawhai sina vaenga lea pe a whaapea o le ata lea. O le ata vaia o le ata popula lea lea waiai. Mo o tau fo I lea tau te whaapea mai le nei taimi. Siata se ngala aka waunga o te whai atu la utala le ataua. E tau te toi whaafetai ma tau toi whaasa o mai au. Maybe soon. Maybe soon. Eoe, e tau te aluarua le tau whaatanga whaamata iwi, ma le tau whaatanga le ano, ma le tau whaapea, everything is okay, everything is fine. I maybe soon.
Ma kou koe realizinga lea, oh my good boy. Sa ole le isi Sa ole. Ai a fai fo I o e so kanga ale kai. So se si lava o kapengeka mar kai. A fo e se la ko so kanga ku sa pos kama so kanga o lo la ko fa longo ai ma fa kuanga a kuile epa. Waka kau nga ku. Ele ma kau nga iso kanga lea. Ele kau fo nga yengi fa kuanga ye ba ku kong wa mele. Wa ai la uri nga la kau kala kiki. Wa ai la uri nga ka ko fa longo ai kala ye fa parmi. Wa ai la uri nga la take over nga lo kulanga fa parmi. Yo, o ko nga fa kuanga ye le ke va ko. Pe o le la kau vai ye kai. Alo winga le na dafa yatu. Ole asisila nei tau oke mga awa kau ke koe focus ale tunu le molianga le molia ila auli. O le molianga le molia ila auli. O molianga e fa mai o le faufaunga. O le faufaunga. O se faufaunga e fa maleongo o nga se food wai lea. O le fa la lea mua. Fa mai o le faufaunga ma le la tau pulenga. E fai se mori mau po se faufaunga. E kua ai se fai pule. Oi fai pule, li mongi. Lono winga ato e faa matala I sesi faa upunga Samoa. E akangia mai ua taritonu leo. Ma ua taritonu ai male minista. O la auli, ma fepule ai fai manta sua. O la uanga o su e mai se le kangaka ingo ya Sam. Ma ka fale, ma fafau le mori mau o Sam. O na faasau ai lo leo Sam. E fai langa whakarangonga. Kusa le ukango e koe whawhai ngō fie. Mole lautele. E wha la mori anga ngai iei le melea. O le whesiri la leila o mawhauwhau. Kako ukarangoa wā o le melea a fia, o le porokiki. Ai se ale I a taua. O ai le tangata lea e moria, o I le masalomia, lenga masalomia, I le lavea, o le porokiki, o ai. O le mori mau Samuelu o le ala le pule. O ai tangata ia ua koso o kuikokongu ma molia o nga ua taritonu leo. Nga faufaua le mori mau Sam o le porokiki. O ai. Mingi ska whakuanga ma le sui mingi ska sa iai mua o leo. Lea lau ke whaiaku. Lau whali ai loa I kokongu I. Ma le whionga ka mai kai pāne mia. Okay nga o limongi ma whawara. Foi le fatu e sili ai ka soli o ka mai ka ure ave ingi lo ia ka ke presenting ar case le. Foi lu ti fiat. Tata no ala tangata ia le o te tono le seko. Le seko of love. O ai tangata ia o te tono le seko. Po te tono le li o lea. Limongi, fawalo, fiame, kanga ka fai onga. La auli, pura. Tatia ese mai ia tulou ia le sunga ia lio, ave ese mai lise, ave ese mai lisi vaenga. Le tau ti tala noa le porkiki. Ia, o ai la tangata ia o le ala, le tulou lea o le a su ea mea ia. O le mingiska o leo. O ai le mingiska o leo. Fawalo, le fau, tau ili, fau, Harry Schuster. Walanga e fau ko maro mai asau. Ai kau ili mai a maili. O ai fawalo ya limongi. Na matua declare publicly I to tonu o le pale mene o le mautafono Samoa. E ainga ia limongi. O leo ukango e kau hai lai taku le mele inga ia e koe whaafo iai. Pe sa o le whai unga lea ua whai e le whiunga kamepani. Mai o le whaaringa fo inga whawalong whai loa. Wa warrant ai le sui o ko whamingska. A vese. O ngor conflict of interest leo involved. A fo ilana na. A o lea tangia mai o lea kali mai lava ngai e o kongor palmengi. O lea ngai kali mai lava. Ai sa le te tauna tali na ia. E ka kaunga ave ya kuala pongi fasio.
Leanga o tuala leanga a mai le fasilanga o ia la wo take over inga le keisa ku au. Ai mana tua ina ofisili va ia ale tonu le parliament. Le kali loa ia sui parliament e ka kaunga kali ko la pong vasio. Inga ofisili ali o fea wo fai ai le keisa hit and run. Le kali loa ka ngaka le nga kango take over. Ai koe kula ia e nunga fawaro kali ofisili. O le fe ngomi ia i e fai ngomi ala ori ia le maka kura ku. Le saul malang fo ya kut parliament le kali. Ai oso ia la ki ula ko fa langa fa alinga i lunga langa ia video. Fa mai li a ko le kolamba o mi sky fa il fa yu. Ma fa me ola ko wa me nga fai ping me furin kan ko fa kamiki. O ia fa mai le fa ia scaping e. Ia fa mai le se fa yu nga al kaping ka ko langa li a ko ia kaping ka kaminga. Lang fa alinga nga le nga fai. Ko. Lang fa alinga nga fai. Fa mai la o le la ko fa yu nga fai. O se la ko wa mo será ko nga ava. Sing nga ava. Ai fa fela i finga ngalo sui parliament. A fa o sing nga ava po se fa kalkalonga vonga fa sam mo. Ai se awa le o nga mo lia lo ia le finga ngalo. Leng fa ilo. Na matua fa a lawa i tele. Ai sa toi fa sala la wina ele page level government of Samoa. Yeah. Nga. O le fesili la le o mafufa. Ai se a ua sa waile a ki ngu faile nga fa sala launga fa penga. O le fesili wala ka o nge la tau ne iloilo. Ai se a ua sa waile a ki ngu faile nga ku ai nga fa sala launga fa penga. E yei ni ona so tanga i tangata ie lea ua a afia i kukongu ma pisa ni melea. Yeah. E nge o nga so kanga. Ore kari. Oka okai. Oka okai. Leanga o le pisa o wailang ka maurupo o lea. Langa wo le sau mai melpong. O ke fa ko fa unga fa la ko unga ava. Pa fa sing unga ava. O fa unga fa unga la ko ava. O se fa unga ma kwa kana fe ngai ma se fa unga e ma kwa se laupa senge il ai ka ka fia ia sa mo ngo sa fa sa longa supermia. O le mele le la fai. O la fa me le mix ka lo take over yem ka pule. O la karsanga ka fa fo e lang lang. Ya ke ola ya fa pe o ya kailo. Wa ya pa ni fa o spa mi o fo ya ku fa mele. Po la so longa fa pe. E fe ka wi mele o fai. Lango lo. Al fa ele a fa singa ava. Kulo kong fa fong kanga pan me ke fa pan me a confirm le fa ungale. Ilo le sau fiu kurkuli maka nga ko ma su pan mi wo ma ilanga fa sa lo ngai. O winga na le fa tula tala li a taua. Ever since le melena. Ele i to e fa alongo ina se tala le sui pale mia. E fa tatau le mata upule. Ai se i sau fo kulu e koe fa pe mai. E malia ia ona o saule le tama i pan mia. O ke ngia ma I'm just saying ngai ma fa yo. E malia ia wa over fo i le swing ole avana so wa e sei mamatu manatu tala. Ia ai na to saulo mtu o te ngia ma to pura me o faia me ma se kala vai va pe nga se fai mai. A si kele ola ko ia nga ye pe ko ba pe ko. Ele a si fa pe ku ka kom ka pu se fo mo ke pani. E toa turu malolonga. O ke wha ko ki nganga ma aniri kou whema kou ma. O le sika nganga. Ua o a whapenge i makairu mor ki vila la pupungi isi. E toa turu malolonga. Sui e lau kofi. So le vai kou awa. Ma awane o mai whai unga i mengio i ngā awa. Te foi mai. Wha o tatou whaksoa ni manga o le fiafi. Ua sa mai le tolu se fulu fitu se fulu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se tala. Ona filifili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whatamu. Maritua, wha atu mo wha mau ngai peo lo sua wha antoa e meli po se numero le telefoni e maisio le tuatua sa o le leile whare o loa manenu.
filifili lea o fai o le talo fa vauta e te fia wina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out e wha mautu wai lau fatam. Maritua, wha atu mo wha mo ngai peo Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of ua sa o le leile whare o loa manenu. Filifili lea o whai o le talo fa vauta e te fia wina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out e wha mautu wai lau fatam. Maritua, wha atu mo wha mo ngai peo lo suafa antoa e meli po o se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, fa atu mo le suafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo fa tau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand. Seal coming. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lulu matautia o le sailiga o le ami o tonu family club. O le aseina i le asoiva o le masina o me lua felua se fulu ma le lima. I le no foana i seina i fale anta. O wani ngalo no fatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le asolua su ma le lima. O le masina o aperila lua felua se fulu ma le lima. Le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up phone i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o Fasalalonga, le fono o mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le matou le toi te ina uru fao pe matou te toi sansa ina le fala pe o le faiva i poula. O le matou le toi au whakaida fo i le diuloa pe matou te toi paupau ina whaatu pe umule o tau le fonga. A wau pa i lava o Samoa mai le vavau e o atu le wha vavau. Ai wala watu male nganga o le wha alo i tapa whanau o fasi to outa. Ai mea, numero o lua tasi whalua fitu walu tolu o. Fioga le whailu tusi ape nu soa ai ono o iwa lua ono lua tolu lima tasi ma le fioga la kupiteli tala i lene le o lua tasi lima ono tolu fafa ma le nganga wha alo soifua. Fito minuto te deli tu la ono a o tausa ili la fo ipe o le ase update o to e mai Samoa. Ia ele tūlanga fo le o se fai unga ta oto mai ai o le nei ma ta upu e pei ona fono ai le whawharitui o miana po. Ia un te lo fo le na toi ta wafia le ka peneta se taimi o le nei aso. Ia ma ele o iai lava se fai unga tustusia. Ia po se sau noa ngalo ia fo. Ale fionga tamita i palmia. Ia awale vaenga fo i o lo tūla i mai. I le kulanga le o karanga palmia mala auli. Ia marfonga ka pe ka failang fai unga len ka sa o ka karngong ke ba ko e fa ka ko mon mau fa ko inga lo karngok ya sa ngo e sili lo sa ngo wa le ka io ole tulanga lava na o le ta o to mai ai i le taimi le nei e pe e antangia mai o lo o tau vavala mai e le ripoti mai le moli mau fa to ina mai Samoa. O le pi tau wa tanta mai e tau le o laufi ava kuia fa benga e tau wa tanta mai e le laufi e le tūlanga o ta o to mai ai ia fa winga ai o nia mai le italiana e le fionga le minister ia se vaenga toru ia ona e ia fo ia na mafuanga me tūlanga fa pena so alo le pule le pon por fa fretui. Ia le alana tau to oiloa. Le mawai le pasene le awa avatu ilunga. Lua se furu ma le ono. Ia ma le tolu ila tau pe faa e le o mautu le lei. Ta oto mai loa ma moe mai le toa na po. I le fautuanga lava lea.
a mai le whaatō whala i ngā le whiunga tamatai pāle mia. Ia, whaau mo lianga o loo iai nei, mo le minister, ai e leise mea o le a whaamalolo mai ai ona tōwhinga, wha minister. O le kamalanga lenga kāria wai le ikali ai le whiunga tamatai pāle mia i le pō ana pō. E le itali ai, e le puise mea i oi. Ia ale tate vava ai atu lava i nei vaenga. O tau te talia pia. Leanga ia te aula mafo ia. I tato mau ma a manai ai au te mana o le atau. E mana ia. Le au mai public lava. E le fionga le tamai tai pāne mia. O sana. Sanga ia lava kuskusinga po sang saunga live. Leanga o lana whaato whala inga le whaakari kai mingei. E koa iai. E peo se puao e koa iai le sau. Usara le whaatalia. Wai mawhai au na whaapeatu. O a whaatala, o a umatulanga, o a tau matematenga, pe lelei, pe whaawau le kuri, pe ole au i mangalo tu ule avanoa, ai whaawau pe morianga. O le mea le nā. E mana ia le ta oto pea. Se i whaalau tele. Ia au ke le longa fo. Ai fo ila se ngusi pepe mua mai a mai le mele. Rap chef. Le whistleblower. Petu ai fo. Ioi. Ta te nau ai break ako ni news ma mea matulanga. Ai fo le teimi ta te whaalolongi ai. Tu upea langa o lai talia mai lai tunu. Walanga I think pato le vaenga o le tarusanga na tu inatu. E whaalau I loa. Whaalau I tele lawa. E le fionga tamai tai pāle mea. O ka ko I aro le iai. O na tātou I aro le whaatasi iai. Ia, o whawhatala lava na maua mai ana pōlanga o le whesili nisi le toa te. O whawhatala lava na maua mai walanga ile o iai whaualo mana tuala. E le o I Samoa whaualo ile iai le whawharetui ana pō. E le o iai fo ia nisi o peo mau le whionga whawhitalai. So e le mawhaila na lawe vea la tolu le mo o tau e tu whisiri mai. A o whawhatala ma nisi o nai na fo ilele na maua mai tūlanga o le vaenga lea. O le pei tau wala mai o le tinu o tuala. Ia ma le whionga tamatai pānemia. Ok malama la ia kua le langolango ingo kai pānemia kusamala ua va se lua. A le kingu le la il fa long fisikele la pe se me wala I onga ko vai o le tolu la na mo le o le tala le na au mai wala ngai le mafaina mafai atu ele minister le ngai le o Samoa mai le tapa fo ni ioenga mani le ioe o ni siele o se ele fono pele o ele iusu fono foi ai pe o le tolu le na le na o le whionga tamai tai pāle mia, ia o le sui pāle mia. Ia male minister, ia o le hawhai le makanga rua ngalo o koe le MC o la o po pisingisi mana mwele ai. O ngalo I kia uai se hasa whaalongo iai. Ia le na, o le pei o le tolu le na, e pei e whaa, ia. Anga paule me fole le mokingo pe a mai kau mai e kako au whaafonga I ka karangonga. Ngai lau make le nga fai. Ia. Fiku super senge. E fai lawar fi ngā rol palmia. Ia. Al ko super senge ngai fai ko fuar ko kolu le ma super senge ku ia. Ia. O lau le na mamate. Now, if I be a voice, sorry, kamale o asiatali pe. No. O le mele o te nau wai foi. E se le me ta o le. Ti koe vakur vanga le ale atewa. Wa ye fo ilisi au vaenga le la au mai fa pe mai se e wo ko ki songa fa ye fa pe nga kala mangi nga ma tulang fa tai pule staff ne le laolo na le laolo na va ma tulanga e pule a o e lo fina ngalo ma tulanga mo fa pe na a faya o le te nau harmony harmony pe settlement e mana o settlement deed Petit o le alava o lou le nā whaitalia. Ai, one thing e te tau ona sila fia mai loa. When it comes to the suenga o le ami o tonu, e le whaiangi harmony. Everything goes.
e le fai angi harmony agreement. Se kau ke mala mau mai le va fera loai. Kau ke iloa mai ai so kanga ka ilo ngi o ko so kanga di sa fa piku. Pe ko kusa fo mangi mako so kanga au ngi ngalo. O le va lasi. Le fa vai o le ainga sa le va lasi o le kengi nga ngau frekoi. Ia vai. O le au fa pai nga asiaka. Le kengi o va lasi. Ai nga o sau le moenga le kengi. O inganga iai longa ingoa ma fa popo iai va lasi so wa e malelangi o le kengi alea lea nga vea ia sala masinga ma fa e iai papa nga ua aku ku pa ima ka wili se e iai lo le kengi o sala masinga a o le kengi ai o va lasi nga ingoa ai nga sala va lasi ela ai nga loko fanga ela o ka ua ku so ia ka ko ke fia isu me lenga o le issue le ma le problem le fa fika uli le tupu o le nga o le ka ko ma fai fa o nga so kanga e ta ai fa fala ai me le ai ta ko voi fai le me sao awa aka ko alu lo ingai me nga o le aku harmony agreement awa rongi ko fai nga por kiki e ka ko le fai skai di Amerika Samoa mau ka mawalunga ya le isu foi ngai e fili fai ku malo ya ko fai de va fero lo ai me fa penga ai na watu o mala vai tutonu malisi me ya wangi ngal o no fa fonga le ku le awana ngal e ku puar ka ngaka ya lo ngai ku malo marongu le ya tawa mo a o ai ngai le tai manono o oi kupu mangungu. Lai ora kausinga o ke va pe misi fo ko fara. O le utitala noa ile swafa. O le utitala noa ile swafa. O le lei a kawar kawa, lei a kawar sa. Ia o swafa ke kele ia. Kausi pui ai fuki ma wa pa au vadu. Ia alo le male toa ia teina ne foi ia swafa le muripola. Ia ma swafa le tau pa u. Ma ke le mau swafa. Wingala na le fa tu lautal. Le anga le fa yumu le sitonga ile sitonga. Ai. E si I mai ya sa fa piko ia kuloa. O mamalua na ia tau se loto fanga. Iyo. E si I mai fo ya le asiaka ia fa ia ku mua yongo ia pule. Fa le kele ko finga mari ko ka papa. O le fa kumunga nga sak paikia. Ai. Ai ka ku ia. Ya ese mai la ia le fola o kama ainga. Ya le se e kama ainga e mangi ngoala. Le sa fa armele ye tatu. A tau fai atu se tatu tu o lalo ma tau fai atu se tala ya pai malafa. Ai o so mai le si fo mai. E o kere ma fo e ma mala mole oh. Le nganga le ka fai lo ko fai ka ko masui. I ko kelo ka ko lango. O le ka ke lo me la ku mo ngi fa pele lo ke le foi me ka ke lo ka ngo ile ka ke lo ya ai o ku ala lo le ka wa ku mo le ku sia wala inga ia sila fie le fa nga malo mar ka ko paki o le e mai mo ku sa mo ale fai le pokalama nge mo leo ila ko kele inga i mo le ku sa vali ya o ko i ka ko fa nga malo a me se fo ka ko paki inga ia la ko loa o le loa ka ko me ku puma o isi ia te fa so ai lungo tau te ia ele ia taua be se fo sunga lo ia sa uni manisio ila tau e mai e tau te le o fa tu a nga itu lo ona e ta ua lava sua fo tangata a o le main point lava it's the office o le ofisa po o le nofoa o le pale mia o le mingi skasu I pale mia fo fikalai o le ala tate fa so mo le nga I luma walanga I fisuisu ia I ka nga kai ngofo ia mana tua mai fo o e mana tua mai fo I le si te mina manu mai ai lunga le tau pulipulenga le ita pipi e kiri pale mio sko ingo kuila e pa te mi tonu a fo I lele na la pela pea mai ai le mingi ska o kupe o fa ilangi fo launga o e tau mana tua se langa nga mangingo nga o mai ala ko ko ka uma mai te mi o le a mu vai le kokas ua lusi le fa tuanga ai tau pule le si awari awala ka ko ke surprise fast supporters awa foi tatu te tau popole matulanga
ina ua va ia tu tau ngā rua to tonu o me whape ako kupu rei HRPP ako kupu ko ia kule papal pomu ave ko ko mai ko ako kupu rei HRPP le vanga fai kau pole pulenga yes fai kau pole pulenga le sia uri singia ka ki kau re kau ale na fa manino al toteli man ko ka minga umo malol fast a makalonga mangu mai lunga mei ya bo man kau pole pule isi ole fai le vote le ta ole vote of no confidence ole se fa ko kwa ngasko ingo ku le per nga foi kaimi ai move to la iar mea ai ko ai koe ka amilo ko ingai kua. Koe pare si pomu. O si sira uku. So, don't be. O mea o masangela. O mea o masangela. I say, a pita tu. What tu? Calm down. Ele ya se mea la tatu tau popole makau fai mai e fua. Oh my God. Boy, wa orisi kaka ya wa ure ulu. Wa ku ir moa ulu. Wa pupu ma wolo le fale. No. Waleva nga kupu le mea lea. Waleva ai ole matala la vorko inga manga kami mame uma nga mafua mai ai ia nga everlast mai har kamaro ora ka ko kuli maka ile yes le confirmation ole la funga fai unga palmia ai funga ke o se mea wa le fa par very interesting le scenario le la ka ko ki ro ngel lumonga ai la le mali o le vaenga na roi la usu nga wa se fio ile atu paka kwala u la uskaki ngor melia o la kwa uskaki kwa mo uskaki kwa ima me o ko kupu ku possibilities al man le fa yo la assignment e me kupu pa e me kupu o le ase ma tu na o ila usa iri ringa e fa ngofiang ki ki fo ma ho ye wa el me fore fa pela ku pur mele fa pele o sa ngi fa malolo au ye la uri oi e ke le a la fa inga la ka ki ngai pe fieng pa ki o la fa nga mo fast ai li yo ku le wa yo la kai wa yo la fi fa mo la kai pe ma ka fa ko inga e kokas se kai fo wala nga leo ko wala si sa kai fongo il kai min faile ko ka sa mana tu o le li fa le numero ai fatita ing wala nga tate o if actually unga le wa yai o le li fa le pati anga ia la auli o le fo wa mai lunga e nisio fale fa sala lau o lai li fa ma e fo ile tusi le sa tu inantu wa saini umai le to lo su ma le no le o le winga la utala o lai ai le majority a walanga mo tangata ia sa awai o tangata fo ilai awai ia tatu te li lopo fe o to ko ngore le awai to no le awai e ko i vale lo fu vale ngai ko ngore nga ai fa le winga la na le fa tu la utala tatu te lo ilola ile to ono le na po ia fo inisi li fa i le tulia ia po le la fo i tu a sau nei la fa te inga mai le to ono toru ka fa ka ku sangi toru lo fruiva leo i wa mana tuole to toru le e ta u le vaenga le ele o te o lai pe e fa le ngolua neutral yo o le neutral ke what do I la ma le ta vai luanga le ile toru le ala tu ai la yo ia lo no winga la wono lo fruiva leo ia ele fe ko ngai majority le o le winga la le fa tu la utala fai ai tupu le o tala no ai me possibility ai alu o ma enga e ku mawa le tulanga o le no confidence lo no winga ia wa ke le la fa fi ka u le o kupu ma o pomu le ngale pa HRPP le kau fa ya ku le pa ele se pomu la kau pa i o le makua obvious lava ma o le matua iyo tupu la le mele e fesilingia tu ai ngā tūlanga i le kofi fa pāne mia e fesilingia wala ngai le mawhainga e pāne mia i lunga o lea kuro i lunga o se ea e au ngua ma se pāki o e tau mo mai lo winga o lau tala o le fesili tele fo i lai le mawhauwhau
o fea e ta oto ai le ono toi fo i o e whaingi ngā paroka. Mo. O fea e ta oto ai. O le toi pea mare toi sfuru wha masina. Toi sfuru tolu. Koi va wa whaka ape auto. O yes, toi masina. Yes, yes. O ngā loki counting ngai laso tonu le palota. But yes, a whaka ape. E koi va la masinga. O less than a ia. O ngā ole whai ngā paroka. O le fesiri la. A whai e alu le mele nei ai tupu mai tua o patatua. Po le ale tu langa yo whaingi ngā paroka. O e sira fia le mea malia lai tupu. O lai malepe lola paroka. Kwa umonga whai a koe la usuenga. Mana tua o lai ua to e whai umare lola paroka. Tasi lea aim lea na nau i ele malo. E te tau ona o atu pai November. Pai October o November le kausanga ringi. Wa makua umanga kilingi lola paroka. Ora kai milangi. Lai everywhere, everybody lola paroka. So, e ka kaula o ngā makua pi kefu ka ngaka whai unga li mele. Po o le ale move o le a move e whai. O e tau mua mai a li atau. Tau o le mele o kākarango i. E ka ua. Ua langa le fo ila la kau kikilo. O i fo ila le la fsiringi ai le para koka kongi. Fafongo le wakupul mele wa la uli le kumaro sin ka upule. O longo minga fo ila e le iso la ko longo minga la umalepe ko fo ila ma la konka upule fa pe para koka ko fa. Ta sila le na fola folanga lea e te tauna. A lau te whai ato i le au te tū waima. E i le pese ali. Ko ka le sia fo pore ka. Ka le si. E le pese fo mau te tū maofo. O e man kua ngā pese. E nana o whai ato le i ataua. O lea la o le a whaapea mai mea ia. A o kausanga ringa i wha ako ako ai. Wha nifo. O le swinga o le kula fongo ngā kasi lea kula fongo. Sa te tau a o na matua mana tua ele fionga te mai tai pāne mia. Kasi lea polo misi sa whai ele fast. Ia sa moa. A kulai mai. O le a mawhai o ngā pālo kāku kanga kai kungi fafu. Yes o la ua pāsia se vaenga. Ai e te alu i sa moe whailau le skala. A o lea lana whaapawhala mai isi vaenga ma whaanifo whaai uia. E te tau ona o atu loa le teimi o le pālota. Ua atoa uma le vaenga. Ma tō tino lea tūla whonu. E ke kau le alu i sa moa. E whai a kula vaingai. E le mea kounganga. A o lea la ua kula i mai a kua inga mea. La a whaafewhea ngai langa whai kua inga whainga ngai. Ai mai se o le melen a mai le antunu. E le se por kikire fa pe mea ka kouleng le ke le langalanga. Mese mele ka mokunga ka milo. Ia na? Maari lia ia o le kaungul mea langa o le o kupul mele ia i kongol kapinga. O le se fisiri ia a siaka fole o e kaungo e sa kanwanga. Oi kongol kapinga ka le kuku whakasi e kuli ia lauli pe awhai e kuli lauli. O walanga pe ko suli mai ia la kole kongol kapinga ka pe a. O tele o mai loa tele. To be honest, tele lope na maua sau walanga o ia pe e lili wha o le pale mia makes the she makes the final call. Ai o tele o loa tele i le tūlanga o ia whailanga final call ai pe a whape ngela o le whape mokupu ka pe nge kalpal mia foi e o le whaiele mea o se whaukuanga. E le whape be se langa ia lawa tisi se ne kuli la uri. Ai le li mai le whaalongo lau ia i langa fongo fofokua le kapenika. Le la ka ofisingi e foi la wale ka ke le lopo o kuli po a pe fōringa mo fixu pa se nge lava o e whai unga e kuli e la uri kusa marau. Kusa marau maki maki. Yes. A velo te whai atua i o tele o mai loa po fefe oto i ai fina ngalo wha minister. O le kapeneta. Ua fua matangi ai le tō whāre tamaitai pāle mia. E le suialo na fina ngalo. A wai mana ia fo ila vaenga wa e saunua ina. Po fe oto ia le tō whāle. Ale kapeneta a tō mingi ska. Ioi. Wa fa ia kupul mele o ila ko umar bang fa ko inga il pan mi awol fa ia. Wa ka fo inga resign fa pe o ia resign fa kari o mara kapeneka. Ia la fa fenga resign fa fenga ko. Ah, wala mo ra kupe. I think
O le ka upu o le fa maongi. Ma ka singa le malu le o se me fa pengi. Wa fa wa pela le mele. Ia ka ko vola ko la fa par corruption le. Corruption por. Ngo ingala ka sa o no markala. La nga sa no markala fa fingi. Eh, be fa be fa ma vai mo fa be nga ia. Ma foi me fa mo ko be. Foi mai. Foi me fa mo me ia. A ke fa po lo kala o le ala ka ke karongo ala va ila fiku supa sengi ka fe ai ku a po la na o te tango ta pia wala o fai va familia e matua for my ASP for le one step ahead a tato to yai e 10 step ahead o le winga la tala wo no fo uma faia uia sa ilinga i the worst case scenario me fa pengei ya umla vai ya pesa wele lei pole ali unga it doesn't matter pole ha uia ya ka penganga o winga la no o ala u sa ilinga nga i officer o fainga pa lo tama me lena ta auto mai ai o lai ka apele lo la paroka ele i umanga ko e fa sao mana do le na ave ye le no commissioner fo male fainga pa lo ta la to te toe kilinga o mai man ko foi lo pa lo ka le complain mai singu o la pa lo kai makanga ka feuki ia le la uma o le tai milan nei ele already maybe o ku ya o ke topa already maybe o ku ya November already a winga la na le no fa ya tu e fainga ta on a fall back le tu ainga worse or mata upulea is a by election or an emergency election or however you call it ona o le tu e avaku foi do official fainga baroka ele already o le fisili la e ta tau ona madua careful kangaka ia la afsaunge fai ua kekele le melia po o le a tonu le mea o le a tupu ma ka fo sa ungi ia ka ko le caucus le i se me kua ia kangaka wa a fai ni ai kupul mele o la furi kua uma la fo pese furi mai lo kua o la furi kua uma la ka ile yengi ai ka kaula furi kua ai se me e mapo ku ele ku ai lo malepe mai mo o ku malepe mai o te tu maua o le antaua ma o la fo ile longo pui ali ia ilanto uma lava o lango sua moni ale vaenga fa ia fa to ile to sa mutas ave eser ko inga lango vo le fai mai kulo le fai e isi vaenga ele lango ongo le HRPP ai lango o nga ku ila e pama ko wa fo ima se no fa ia talana if o tama ia ele ko mo ngi lango ke le loyo lava le HRPP o le tele o lango le HRPP fo ile le party la ua sa fa ingo fo ya o le back fo ile ma fa kari kai mi paroka o kama ye followers nga o ko na o to lua la valea kama la nga le lu marke mingi fa pengei o la u fo ila tatalo ma la u tu o lalo to all the fast supporters manisi o party o tau fo tu i mai awane i tatou whaia ma fōr, awane i fōr fua i ko inga mea. E le o lulu inga le paki. O ngisi o ka inga le lulu inga. O le mele leu te nau mo umana o ia manino ai. Ta atia fo i walanga o tatou, o tele fo i o followers le ia ia. Le ka ki vai ero rua koe nguku mai anga kele fo i le au fast. O le makua nguku leanga mai lava e koe whaasanga mai ama fai mai kala ia ka ikama mea. Which is ka kire o pole ai. O tangata la ia, they are followers of men. They are followers of people, not the party. Eva. Langa ye se ngo perfecari. They are prophets of God. Prophets of men. Fa penga uma foi la melea. E kele foi o isi e mio mai ko kongu le taen mai le ngor fast. Nga o le followers a o le lako kangaka malako ainga la ye. A o se upu le ingoa ka uleleia ma le wha maongi o forfolanga o le paki. Mai le ingoa ke lo mea le ingoa o respectinga le ingoa o le paki lea. Le anga o le ingoa nga musu ia mai. E alai au nga kokofia le atua.
Lala ngai ala inga, I have so much respect. Ile ngoa. Ia au wa faima suanga, wa faima ulanga. Aisi ka ngaka. Whapeu whangare. Ia. Ia mana tua. Ia la, o ngi mea le atua, lau sunga o epikopu. Ia o mea sa kukupu wea ia so Yesu. Iyo. Ile ingi mea fo. O mea whatever. Ai nana o whai atu, lau tala. Ele se mea la arului ngai fua. Faa vai. Ole, pākila ko, ma ila tau e lango moni. Le anga ngā maa fua ngā kako o mai, ma i o ingar swinga, langa pein o whai atu. A whai mai ka ngā ka whaasara lau ia kia. Wa o kere por kiki. Kulowa, this is my opinion. A sauru ka whaasara lau ia kia, ufa mai o au kere por kiki, e reingia o pāki, e reingia ua. O kere kari kongu wai le akau. O kere kari kongu wai. Ioi, e mafua no ule teritonu le nantala. Se ngā o se kala e avangi ai. Yes or kako kiuke mar kako ngā ruenga. E iei le palengi o mea uma. Ale kau ki wha palengi. E sa olau karale atau. Sao. Ale ka ki whaasanga i ole i tau pipi. Afo i le whaasanga mai ai, i e whaasanga wha eku kongor fast. E aru sao ai e le aru pi. So o ka ngakala i e whai mai e le ngi porokiki lau whaasara lau aia. Ia, kere i whaak se kala i ki ua a fiesa whinga ngaro. Ai to mi, ia o kere kari konginga ngā mea. E whai lau ngā ruenga, ai e iaia lou kari kongunga. E iaira vahenga wha au whai. E ke langolango inga, lātou whainga wha vai. This is a fact. O whainga wha vai ale, al wha kua sa mō tasi. E mkwa se laupu senge e kia. Se laupu senge. Ele me fai kako ese male fast ai ole chapipi wala kako lo umalafa ole mo kwa mala pala me pa kako le chapi ole menga len ka fa ko se kala fo imba se la ngonga fo le mo ka kau onga kilo le fast le option o me e fo ngange mapo ki le ku pa ku mon mele awa ke fa ko fe o lolo fo upu fa ya kulepa I upu la fa ka ile yengi pa kupu mon mele. Oh yes, ale fai lafa. O longo winga la le afanga mo pa ki se lua pe kongo le fast. Po fela bo ngapa ki e si dia ku nga lole chapi pi ka mingi. O le ka kango ele fa peo o ka kango fo ele fa peo o le ka kango me ka kilo ki e ma ka inga le yengi. Ole maia tauia, ole whaingo fie ia, and this is the best thing, e ma whainga whaia ka ngaka lea, le ko kongor pa ki e fast, lewa tātara no openly, le a taua. O wai ka ilo foi, ole mele i le fast le temine, sinta mai, na ilo le matua, matauti, ole whawhitauri, la foi kongor i tapipi la tauia. Ai toi foi mele tātara no anga le vaenga lea i le fast. Ole tūlanga ia, a whaafofonga akure ka ngaka, ulo. A whaafofonga e peia fo ile le o oior kaka whainga ruenga. E tau mō mai. E peia o oior kaka whainga ruenga. E ke ilo ngō fia o lau kampangi. E ilo ngō fia foi. E le hai o oior kaka whainga ruenga. A whaila o laike si ila fia inga. Ua le kosa hai malou kari kohunga ngi vaenga makulanga whapenga. By all means. Wha maa vai. Lenga sa ngō kongo e aku ila epa. O e tau mau mai. Le sa nganga kongo aku ila e pale sa whai a fia me ko kongo o pale mengi. Ole ala fuar ngā le a taua ma ole au iwi kongo ngā. E te tau o na hui umai mea whapea. A whai wa ele kari konguinga, wa ele iyo inga, a laike wa ia kunga, e ngā o e lava lai kau sasa kulou. Lai kau sasa mailo sa, e le o lango inga, o e makulanga uma. By all means, uphold barely integrity or paki. Whamawai. That's including the Prime Minister. Including langa ile ai ele immune mai oile mera nga. You are not immune. Ele whapea e pale mia. Nga untouchable lai leo oile ai e kei lalo foi. O whainga whawai ar paki. O le ala le winga o lau tala. A whaia wa e sir silako mako inga me whapengei. Wa no confidence. Wa le o to yeise whaatua tuanga. A wa e wa iako le kau whaia kua me ke mga o kwai a wale yase se lango lau inga mkulanga. O le mea lai whai. Ianga kua lo ia. O le a. O le a li liu lo ua. Le a upur pese o le a li liu lo ua. Lo ua. Lo kua. Sefer pa ki, sefer a kongu, sefer a kaumara. Nga. Ai whamawai. Whamawai aru ese.
Nga e alu lea ia e ngofo ko akasi mai lau kuri mangu kongo pane mengi. Ma makua i e kau ai a mai ai ala. Tulo. Ma vai mangi urupi kau ai oma mai ai. I le malu. A ole mea la lea, ole alu ai tau mawhai e whaini tau pure pulenga. I'm just saying this. Ole alu tau mawhai e form up, e koe form up, pa engi whai ngā kengi ko kongo, mangi whai ngā kurupu, ai kau mawhai e take over. I se au wala e whao ngā ina, i se wha amaro singa, o se mea. Ia ulaia. So le, e le ka kaunga whai ana ngā mea. What do you think? Sao. O le ua, o ka karangoa mo ka whaasoa ili kuri mo ka mai e kako fans o se upu e baku. Ma e ka kele o karangoa i lunga o ngi social media me ka maua mai lunga o social media le makangoa. O le karangoa mai i maka upu nga mai e whaakopoinga. I ngai aua ngi mamao e sele o ngi mamao e sele ka karangoa man mera e kupu. Ele o será percent ngi ka karangoa. Maybe 80%? Yes. Maybe 80%? Pa ka kofu. Onga ole ka karangoa se me fole le ba ko se fa ma ngai. Ila fa fonga fo ma ka ko po kalama. Ile ka pu me la ko po mai samo. Ole tūlanga le nā, e ano whai atu fōi, ia mālu le vai, wō fōi ma paanga o ila tau fōi e fia le poro kalame ma le atunu. E le se mea tātou te, tau te ngā e ai fua, aua fōi nei, e le fōi se mea vevesi ai fua. Nana o whai atu le wingola utala, e entai tuar tanga tailona opinion, a whai fōi e eise se whaali so na whina ngalo me mea uma, o le whautuanga fōi a le poro kalame. Whai ai se nganga whaalo, ioi. Fai, awane I personal. Ai tātou whaongaina issues. E fatu le lei ai. Le tātou mau e mamori. Moi. Awangi ka ko foka aro le kingo pengo whaiak. O le fia ka aro le kingo. Ai a tātou va ai to aua fo ine I o tātou kingo ya e sau. Ai leo ya Jakopo. Wala ngare fa kula ukala lea. O le kele fo yo isi tangata, le mautonu ai mai se fo I tulo. O le tele fo yo isi tangata ia no ese mai le HRPP. Ai o mai lango le swingo se malo. E o mai ko kiki ape yo leo ese mai lengo ese mai isa la iru mai e kupiko. O la fo I wo fia ho I kanana. Mga shortcut. Alai o mai male matu manga mamionga faa. Mala kupua voi le kongo ka. Mamionga faa I kupiko. O la ule atoe faa manatu mala utoe fafangu. A fai na tātou wo ese. A fai nga koufinga ngalo e sui le malo. Sui se malo. Awala kau ke amaia. Ma fau faunga. Ma mea nga fai le mea kuai. E kau ma fai o mai koe apalai le mea lea. O le ale wingo la utala. So ia kau ke mamapo pale mea. So ia kau ke mamapo sui pare mia. So ia kau ke mamapo faipule mamingi ska ma uma. Tātou tau ave le mau ngā fuai o ngau ese. Ua le lava le polonga. Ua le lava. Oi. Ua le lava manguia e yeiso o kanga ye I le malo. Ai ale fai misiruki ia. Ua le lava le ama le a. Ia te au le ia taua o le mau konga. Ua te tau o na faa pipii. I to tonu o fatu maloto. O ka ngaka kongu le mongi fa mai. Nga mako mo mi ese swinga. E sa ala utala le moi. O leo ka karangoinga le loloko le maka upure o kupu mai. Ai lao fo ia mai ka wako. O le hala wal fai unga fai kako kai. Kako whaalo halo iai. Whaalo halo I kupea ngai fai langa ia fai unga po. Le hala wal ko nga fai unga. Kako whaalaro e whai unga whai kai. Kako whaalaro se whai unga kula I mai malpaki. O la fwoi se whai unga whai mai lauri, kako whaalaro iai. Ai awa kau ke whape, o soro lunga male. Pipa lea, la lafo le leanga, upu leanga, menga ele mga mia. Mana ia le upu le, debate, not hate. O le tātou te whelafo lafo ai. Whaali mangaku. Ele no tia pe o le tala e whai laulu le tamo te manu tawai. Ele ngongo kia fuaka kou la ngonga. E siri akur ka whaasoa.
I lo fa soa ye la lau mai ai le fa mai. Makua. Matua. Ia wo o ka mai ka ipare mia wa lau le lea o nga kulo. Ele o ia la se nga e sai le por kala mele ni. Na tato fa ia na tu ai nga fa soa fa pena li anto. E sa ele e ka ke le fa ia fu nga ko nga a o le longi me karango ai. Ka pe lo le wifi ia. Ka pe ma ke ma. Lo kula pe le nkala. O le lo ni me fa ia. Ka pe aru le ka se polo pe aru e moe ma. Alu winga le no fa ia tu la utala. O tūlanga ia mawaenga whapea, walanga o ke whaia kura ukala. And never, ever, ever. Waka challenging la le, whai prokalami ar kakama le, ka kia ia le mau ka fo ile le langa o le mau karanga o le mau kua pea, o wira o tau le mau tere na o le mau tau fausa. Ta tia ia walanga nga o e mau furkai mi o ke le aisek, e le a credit me o furkai malo. Me fo ie le pea rate fo inga le o kamaranga ele la vea ele mafainga ka ko rating nga ave ye pe fiang stars ko inga menga ko so kamanga ele ye rate fa kasi mafale o me fa pena o le mela le tu fa to ta tu tamale le fa mai o ia ya ma o nga fa ilonga lo ia o le ma le ma kulanga fa penga to lo winga na le na fa tu la ditala itatu o la ula challenge I wonder pe ye se aso e fa sangai ai ngofu challenge kuila epa yo la challenge o ngale so moyonga lo so ma mai ma fonga kula epa debate not hate le winga la utal never ever ngofu ka ngo ko efisiringia pe se marka ka ingor HRPP fatu ai fo mangu o le o ai si fai pule mai si kanga ola to i ina Wata tau na wha mawai le toi ina o matua me I mai se si tangata. E sawe ka i le HRBP. Ai te rola utala. Over his dead body. E le mawhai ngā kango whesiri ngā mea. Le mawhai longo wingo I ngā kongo e parau wale lo I ai mara toi ina pe a whesiri e tumasu e su e tulu mele na. Ola ke lola ngā pala wale masangi o kere kaua kua. Ia, au tātou. E iei le sa o lo tonga. Tātou te toi tala noa ina. Langa ole upule taua ole transparent. Accountability se uma mafa fo ngi upulanga le langa le mai kau mai au fai TikTok le la ko laku. Ole upule ole transparent. Ya mangingo me o. Ya le na. Kusa le ngango fa sa. Ya okay. Accountability. Ole fai mali poki mai. O me o lai kopu ma mangingo ka ma me ta o good covenants fai malole fai nga malole ya lenga o ma mo kele nga me o ma fanga me a fa o popo I lo ma mele ta ole honesty loyal is the best policy ai mo ka ko ya fans ya lava lo sa ke so le meli mai ka mai Switzerland me fa pena o mo le mo ka so le mele ka ko so na o mau no le tala na po fai lo mala o ora ka un me ole post por status por statue Wana ngale mai mo mai ngai ka feeling le mai mo mai fa kwa le fa pe mai fa matatasi mai tu por sisi Lea. Na umaua lo le tala na so le ke maua enga. Ai ki rola me mali. Ia wa fai ma me wale mo moe man mako fari. Kiru e fai oro ngofo wa u fa kali wana nga le tau su e tu la fanga no fa media. Ai ki ro e wo vai ko fo mako fari. So le wa media uma mako. Me la le ko ki ro mai. Wale mo moe umai ma ai. Ola blacklist umare wo lo mai uma fa ngol ke mi wai le ma se la ko mo le si ku ia le na ele ise me ola to mo le si tu ele winga na le te fa yatu ele mo mai uso le o mai o le wo mai ma tu a fa o ke mi ngi la e fa pe ngi de pe ngi le si asiata okay I'm going to talk about this kusa ma ko fa nga la e ma tu a fa pe nei ma mai mo mai ia ka wa awa e o fu faita tala fa mai o fa sala laude a o nga i no ra ka e ma la ya o nga ku I
Nai makua ia o ngā kua i. E whai kā kusi degree ku whai. O le tūlanga le nā le tau mai ai, o lo tātou tā lia. Po o le a se taimi, e wha manusina mai ai. Se fina ngalo o le fionga tamai tai pāle mia. E tusai, o lana whaai unga tā mau. Po o lana final decisions, mo le fionga le minister. O le alawa le tūlanga o le ai, ia, e longo pui li ilu tātou watunu. Ia, fai foi. Ai fua whaar kai mea sau wai. A maua mai o lai tau te o le teimi o lai e ala tangata soi fua. O vai e kua di ka mo kuila e pa kai sua. Ore mo koi, e le masangi ngā live le kai mo le por. Ai mane tua la o le teimi. O le teimi nei, e fai ku lai va vei Amerika. Kusa la mo mo maka. A lai ala ka ka. O tatu va. Lai ala ka ka. Ia la ka whainkāra mga upu. Ia. O le taualunga o le nei poru kalame le nei afi. Na vatule se saunoanga a le... Ia la vatule le vanoa le lei, saunoanga whaai. Ia taualunga i sauta maitala. Ia ona tata a pele mo le nei a... Lango tai au, e tatou poru kalame tai au. Mari, roke vai aku ko mengi e whamai kau whai sau live ngā ngei. E mo? Io e kusa po le ale le vore po. Nanga whiala e kakarkai au o ka kia le mga upu. O ia ava pela o te live na nei le inisia mata fa tali se fela el tai au no nganga o iku ia live fela o ma e ke live nganga o ao i Amerika ao Amerika ele mo mo o skari io ke le mo mau i va ka la live ia mana ia I appreciate for le o okay I'll think about it don't think about it just do it Ola wangi ora pawaso nganga po ile ko fa mo pula o kaleng fa ya o le ase fa unga fa ir ka ko kai o le ase me ka ke mo mo le aso kai ia ka ko la pale pe ka ko mo long sa ave lang ave fa lo i te fa unga la ko yo me fa inga ko ke kai anga va kai ele on kai fast yes o menga ka ko mon ko ele se me renka ko fa ki fu kai pale mia ma la fu ngi pula a o le ka kia le ango kai anga ba I kongo fast en fa ko ber nga ro I can't see o ngi fa sang fa unga e be se ai le lango ka kai langa I fo I ku lai mai malanga fo I kai inga kai mi wo ke e pe so nga ia upu mu di fo le fa ko inga ka ko wa ai si kongo ka ko fast por school po wala wa ma fa fo nga sang ona fa me fo le yang fa me fo la ia le ai ka ko fa lalo I ka kai fa lalo fa unga fai le wa mai ale ma u fa so o le wa baku ma me ka lu po ko me ya o ya a wi o ole ioi ole wa matua man tu tele ia va nga lana sa u tele no ia ai malia ia la le fe nei lango tele fo ile malia mai tomorrow is another day Friday is another day and ana over ya tu fa pele tala ono ole ai fa mai ko kiki mai mai usu enga anga ile case ole tamaita I tu stala fo ile kiki le ua vavala mai ia tau le ia ia ona ave fo ila ia le lunga I tūlanga ma fisiringia leo pe e sea ua latou ngungu ai I sea me ule mai o mai ai sea ua le latou le mai lona lua lana sa fai la utala o le fo ia au mai lunga ma ua fisiri mai to tele istasi fo uso afa sara lau ile afianga pe o sono uso la titi ma tūlanga fa pena ia sa auto mo fai fiso ta ia tu numero sa au mai tualanga sa ia tia fu numero le uso te le lopo sui ia pe ta ele I successful ele I maua ele I manuia ia na ka mo o fa po por kamanga e un po fo e maria langa ngo ai o fai mai la usa noanga ngi ke o se ka ia I kamba ia I un popo ia o ia sa Ponga se me fo le fa popo lo susu ai na paula le vaenga o te tango ai tik pe le vaenga lea ele o le urupo ba te vai atula I ata stamana pe tau urupo pupu ai pe urupo umi les
Ono o leo o au. O te matua inga lesi le whamatalanga e Samuelu. O le kaiminga o ai le whale o limongi. Ia ngā. O inga le vaenga le matua inga lesi e. Kei loa. Le angora ka hua o le kele i o vaenga ngā ka ue Samuelu. Rumingo whenā le no whetu. O ke ofo fo i la hau tulau. O te ofo hau pe a whape e mongi. Sa whawhau e la auli. Ma whipule ha i le mori maulea. A o le details la o le whawhau. Ale ala ko au la boli mongi isi va ngon mon mau. Ale whamaili mongi e le kamanga. E kamanga wa. So ina le no te whai atu se ke le lo se pole mu whapinga ka ingi makanga ruenga o leo leo. Lai to e tau mai la vai tangata ale na manino le press conference ali moni na whaia mai o i petesa. Mangingo ngati nai lava. Mai ele tele masani ai aro mai ele tama na latu ya ta uro fale mangingo ele mata upura ai ona to tuli se o fatu alu leo o fesiri la o hai de kamanga o fesiri e ar kom singa o leo o fesiri e a ir sui kom singa o leo o fesiri e la o di e fayer so engor case o ai de kamale ngar waku yawe karo sia e inka ko lo ia kokoa. Ia, karsia fo i keisizia o saungia e kako team. Inga e mo kwa saungia ngi fesiri ma mai lunga i ka umangi. A mai limongi, a mai le uso leo. Ne kama leo, o e ngol kama leo le uso ka uso. O ke o ia, o i fo le ngol tama. Au mai lunga. Wa makauri fo le o le ila o lo so kanga kingo mar kama leo Sam Lungkol. O le mele o kaupole, o whamera kama, ko fiku leo o mga ko whakarangonga ia. E kala lava e kasi, ai fiku leo, ai ako whakapei lava lafa kwa awhai, lo mawhawhau, o le lava e ka mwhai wanga nge suing me i te se ngo kalangi, o lo pōlenga nga. Ai leila mwere kama. Whafiku ngā koe kusi. Fiku leo ngā, leo esi. Ia whaafiku fo ilang kusili. Whaafiku kusili poki, whaafiku kusili ngani poki. Mo pako le kama. Nga inka minga se serau sidi, apa mai lei pako. Kangola whamakala mai, kia ora kala whamakala i leo. Ia whamakala mai le skamba ia. Ia lang kala whai leo. Wow. Apa mo solo i wale la baka. Ia o le si mea koe fiangi kala. E o ai murder cases fo ilele matulanga nei o ke lo kasi rua koru uma. Ya kiram ka puleng family. Su aku faila ol mega mo mo belli poki ole ai. Wa faila nga ka ngo pase de si team. I pay for ring mai ka mi uma ko la su e fo. Wa makar faila fo. Le winga na lelen fetula utala. Ole mel ol vanga na te fi ingalesi e fa wel program. Tangu tal fitu. A toga na proclamer to ya ni vang fefi. To limita imai. Ya le nga le se le statu proclamer ta ya o te ya foi nei fu ngol a tu va atu ile so ta ya. Ya ai o le vanga le ai ni tatu breaking news. Matulang fa pena pe o ke lunga va lele po lunga va. Po se va maulu po fea. E o so mai ala kako. Okay. E ole a tatu stand by e foi. Tūlanga sina breaking news ma tūlanga whapena. Ia, ai maalilia maia. Ia, ole aso tau e nei fuafuanga foi. Ole mafuanga lea. Ole a le wha wawina ia. Se vanga ngā ole amaria mai kotwhara. E fio mai tai au marisunga ia sound. Selin. E wha wawu tatu proklami. Alofa tere atu mo tau. Ma fatu. Nei vanga la fiafi. Ai matele fa tofa. Mo mori fa maloma fa tele tato company lang so. SMI Samoa ia o te ronei te lofo ia tunu fa fa tonu usila ma fai na faile oka ya matou o kilani ai piki lo ai ngai fa ngai nai le fale o lo le SMI. A wa o loa mo le fausia ino mota malawa malu ta puai so o lava se fale te tele ia me se fo yo awala ia tulanga le sima masini e whaongaina apa ia tulanga fo i tau insinia panel pictures ma me pena
maua uma lava I le tātou o whale o loa le SMI 5 sotai ia mai ava Leslie I au kilani ia miso tātou whale o loa I upolu masala whai moa tonga makaukia ia tau te tala noa loa I tūlanga o mea whale na o le pauan leo le moenga e fia punga I lunga ia walanga lena lua tuka o te whara fo I po so isi moenga ia mana foa matulanga do se ko inga o mo mo second hand o mo ia ai mai se fo ila ia o tūlanga I le hotel o ke lilo ngi hotel au ke lilo ngi hotel pe loa avangoa so le ke ro kai kum o wa fo ke da hotel o ngofoi o le hotel le mpenga ku fa ku senga le hotel le eki ia motonga o le ma o poku e ye me umala pe ia fo wakaru ya eki ia mai fo le Sheraton awa fia fo I po ia na lua yaina pe e lima po sa ye oi na okay sa o ye ia sa ila u le lo fafo saya pori kai pafo sa pori kada nga ba ko rupe makasila o te fia loa le potu le nai pisa so o mai ai ia mau ia fa mai o le potu na e tu umuli loa ma e se mai loka loa o mai le so ele I to talaina ia nga sao na ngol poku nga mo ka ke uma me ko me fa su computers me sa kerike ai ko ngol poku okay o poku nga o fa mai rupe makasila ke nga o ma o ma rupe makasila penga mo le la to so tu ma tu no mo la iba tu ia nai fa mo yo kako ba wa ko ma nai ia lo fa tu le fionga do sila va ia I le tatou motonga ia ngata fo ilea o le tatou tasi market asiasi se kaimi ka o se ko for kale malo fa o tani I tono le town center mangele ia tasi market ia me se fo ila o ke po avela male ano no o tatou o lo mai sa moa o lo fa tawina fa te fo isunga ia tupai Larry tole a foa tuala ola o langi sofa makai o malo ia manisho tatou pe yo fionga le Pepe Junior tala I lene ma le Pacific 40 ma le talo fa vauta wa vai le swing o le king o le Pepe la oye ko kia o le swinga ia o vai atu o le foa anga ia il tatou pule le fionga I ngaftasi ia fuimono anai ngolele o kama ia nga o le gym man me le wo kama ia o le sauna ma le sauna steam spa sauna steam grill out vai be o me umaya le wai la uria a ver se bake o ya nani sa on le be o me umana o le steam se me ngare ka uro me kaka ya wala langa aru le steam kusara o bake langa aru le steam ka funga le grill ya mal poi wala ya ase ia o te vai tu se o so ia le pepe le o te ma fo ia lu tatu su pala kapi au ai o te me vai ia o pepe lu ngol tanto wa o vai tu ta fonga le so sa va ia mal ta fonga ta fo me misiona a sono fo tu me fa na ia pe ia al veiling o sono tu le sa fia ngai fo sa mo ia o te o ste me fo ia ai o fa malo fo I tu langa o tu singo man tu wala ngale bua a tu sanga taluna o su fono fo ia si ona dua ia umarolea faka uro maranga promisi ya falute ole alwe ave falute isava faka fa sa va ia wala ngale wol kingo le me war kai mo won kwa nga yor king man tu musu ave falute tua manu ia pia le mesa pa a ilo no langa ai pia lo ave sa va tau le loyalty ma fu ngala na to sisi le mai o to vai le lusile o ia le lusio le tamalo la boia ia malo ma fa to le vanga la fiafi lo fa tele mo to so fo mi